ene obasewa ene ebrei ekwaso ebepese sewa bebo na semi na atofa yintipo de brother iba na yato sempa ma na fi yato sofio sewa na de brother iba dia pa na beso ye ma ja de ba ko me se na be defo na o ha de ne to sempa ma cho me se me hu me ba mama kwa bia fa na me dia kwa ma o nche ana me ku no wan hwe me so ne ba okay ora wase na plan ma ko bit me dia Akoma no na fi so ukun ba ne no likun ne o nhwe o one year Então, chawa, ne kwa pai. Tamo ni kwa. Ne kimisi apa ne bi. Na o ne bia ne so nkoshi akwehia, bata akwehia no etumi ba abia. Etimi de kakra me ka chose. Ne dru stilia. Ono so otumi ka ne first and na akwa afa na adwo cho. Nti eyesa kasa bi o no be kan se. Na fa ne se. Ma se wo to de bi ne ba me yo ba to de bi ne ba ye ni easy na o so wa ko kakra no wa kai se ne te bia ni mu a wo mu no eno so e ma na e kosa adi nti ne sere wo a eno so Bible say ni fam ma sa what I say we ma de gonze ze ba sa da April bosume ne da etoso enan yada hwedi ampo nyankrompo ase ene da yinso sa aye ne dom na wode yakọ na no memne da nra kwasie esan ede ya basumdwe minim se wo bibia eho ye adom arakwa na nka ne esisie wo wiase mu de ehunu ene ne ye ehunu no se nyame ebie ni nyina so ede ya kire ye ne a enka ye be muni na yada na se enti yenyina yenkamom na yenfa aseda ema nyame se edenden so wamano ato yen Akoma mu nsam dwumade ebre na so wie se Maa Akos ne ma edwa na yede ebremo enu nti sabre ba bia wo bia ne ka ye ho yeyi wasum bie wasum na ene obete ensem mesesen mesi bie wasum ne yiyi wasum na afi wani ho ema wani na ene obete sempa first story no Piwak Natural Health with the 3P garlic meshaba and have a grow fine herbal tonic area one more and also yasne our first story no emo enunti se fans of Akoma mu nsam yenua bema Ebeneza kwabena obey e de atumu a na chese mobomode a ahye e de amaye and so happy home platform no eso menua ba Abner Jane or the atoso enunti happy home free momomode na monshare program yi emfa emayesan so na Maa Akos great family aduana ba ode atoso enunti monkoso na monshare my charity foundation edaso monkoso na monshare emaye Mr. Wusu Edum wano na yire obapa ku amponsa obapa wonyame ensha papa nyame ensha obapa ku amponsa ni kuno Mr. Wusu Edum Africa Market Bronx New York Adepa Information Center just what you are Akoma FM Big Love Radio and no it was Spain Edem ubeshe bi ewo Onua TV Kings TV Papa B TV Odo TV and afenso Star TV Shannon so Akoma mu nsam no live ewo Facebook Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM Facebook live no na fe YouTube Akoma 879 FM Akoma 879 FM like and page no comment na share na fe follow yen ewo YouTube no follow yen ewo Facebook na YouTube no so wa subscribe de amaye na fe adoma bell na hono na wami Akoma FM brand so you get notified na when say Akoma mu nsam dwumade no bre aso na won so wahwe bi na wa share link no de ama foforo yemra na yeni yenua bema Emmanuel Sapon eni enkomo ima se wonu se meme pia awia se wo studio wa na wonu se ne ensam nko a meme pia ensam nko nti ma kwaba eya na wakasa memem na asam no asie ne nya hongoro so ana meboa ya pa meboa ya enti eya no wakasa den ni ehunu wani bre no me ehun se imani asose ko Akoma FM no chese hadwen enu nti awie
ya je fidie ni mu ama wo ampacho we de awie de boko and say 2015 na me ne ba na me ne lady bi ahihye ho na se nyinsan pm nyinsan pm no na me nyanko kan kire me abusuafo se na mpese nyinsan na pm no mpese ko ani mo kan sana ma de ma ho ka kire enti be 2 months e ko 3 months mu na entokwanto si me ne entokwasi me no ba na ntem timi ne entokwasi me no ba ntem se se me ma bone de a Akoma FM adenti akona na wo de mate se entokwa na esi bibia na esi a wo de mesrew fa cheme na yimtwa so ne nka asem no wa ya ti hokọ ya kasakasa ne ntokwa na ofa ne ho na okona na ho sesa ne mo na okona na ho nti o sesa ne mo okona na wa na asemedwen a ensiso da no nti ade chi na me koma me na me se me ne oba be hyehye ho ablana na me ne beba fie ano ba na obi anim se me ne oba ne de hyehye ho o hwa na oba fie ma me se bia me friend sa nti ga na me ne ba ha no me na fa from ene dia asem na asi na me kire mu chom se sese na asi o me ne ntem nti okona na ho no me se wate ene ne yenko Akoma FM Akoma FM nti yakọ ya dia asem no kọto awusuafo nem no ne ga ne maame ne nana ena ne maam ketwa ho ena me so maame me so mi sister panyi ena me ena yakọ ya na yetena se na ye cheche nsem ne nyinam ese me ne ga na fa afuru bat ntokwa esi ama ga na fa ne ma ere aba ena nana no efre na abena abela obaaya oduru wa ma obi ankasa o se nyinsen no mayi nyinsen na togu me bai na ba nyinsen no ena me week pena enduru week no o kan se bi hye ho na ye me de fa hye ho ma me o so wa fa wan o se o bai no nyinsen no o bi yegu no so wa fa nyame o se de ntia o nyinsen gu se o ba be som nyame nti nyinsen o yi nyinsen na togu o ba be som nyame nti o nyinsen na ti first o hye no oni nyame ena me maame obi a wo fa nyame na o yi nyinsen gu wo se ya na nyinsen o yi nyinsen bi ene ho nti me maame to na to obi a to na no mo se oba o se wonyem na o se nyinsen na gu di a ene ye de yenko na ye de ya ye be se hye atem popoye na me se mate nti ba wiki ni na me frefe na omfa na me twa akiri obi a o se nyinsen de o ne sampa nyinsen bi anye de eni ho tinti me coffee be 5 months na maintain nkada tin me hia ni nua ketwa di kirewa no nhia kirewa ti say upon school no say bra you bla ma men ka asem che no me say dey asem me ko na busan say abena ho ye no say abla ma men ka asem nkirew na me say dey ba asem wo se abena asem me hu say na fu ye dey ba but okọ ba bia me na ba ye dey wo no say bonyiru say he but okwa anwumre na o me da fie okokoda bla bi nche ma de de echi but me hu say na fu ye dey ep na me so but ye de yekoko hia kasa ye no yekoko hia no ne maame wo na na bo se o maame keto ko se nyinsen bi ade eni ho yi nyinsen na to agu nti because of afanya nti so se sisi a wo se akoda bla bi de ame de me ni problem bi a nyinsen bi ene ho nti entwa so se matinti be 6 months mu Sunday bi man ko dwuma me hyedem metanse kokoko me hwe ya wo no na fu na bosui yima me de nyinsen na ba na me se wase de ho de nyinsen na ba wase de o so o de nyinsen na ba na me se de be nyinsen wase nya nyinsen no no one ni nua keto na oba na me hia nenam na me se nyinsen we de mintimi nya dai enje nyinsen no efi se me ma mba ho no na nka wo de bufo mu yako na ka chom se nyinsen no ho bata obi ansole nko a na nka abusuafo hu se nyinsen no ho bata bufo aba enti ye bekọ but sisi a wo se nyinsen wo yi agudi a nyinsen sisi a wo ha de mintimi nya de nyinsen ti fakọ me kwa akọdwendwen ho na me kwa akọhwe se 9 months mu to be week mu no wo de a me ankasa me ka che busuafo se nyinsen no wo sa de bai but abufu abenti wo de nyinsen na me ba sisi a de mintimi hu se ho kono na ekọ 3 months ana na 3 months kora na fi se ho twa asan kora wo se be ma ti me mani age se mbaba wo be ma but wo de nyinsen se wo se wo yi agubia fako ti me dwendwen ho wo sa 9 months ma me ka che busuafo abere aba ji nyinsen na wo se wo de usu se wo de wo se nyinsen nyinsen mintimi ni na wo se ho ba wi apo na so ba wi apo de a kire wa jeska
faka kwa putuja na metie putuja abontem kwa no so faka kwa putuja kokota problem kokota apo ba horo wiwie na mse ne sole na monko sole na monko na ade bibia ni a mesa ade aflo nti 9 months be week na wo ya ade chen na ho fa fon ye de efrem se wawo na mse wawo de amate meba o nti be week na me fa me friend ba ko say wi asi bibia asi we nyina asi no we nyina asi na wotima sa afrem se wo de nyi sasa bade a minya kan che busuafo but meba ba hwe wo amon say afede maba but wo nso na afrem se wawo nti afede 9 months na ye de aso akra na me ba nti me ba wo sese na siso me sese na siso na me friend bi e fe na Edward na me fam se kokwa me yenko jame na Abner so wawo na se ni se na ye de asi na o se yenko ti ye ko na akra ne da ga ne enana ensa so na maame bi tinchen intimi nse maame ne pre na no se akwa ne papa ni ana na maame se maame ne ka se misre wo se den na me twa so me fla Abner no free dem e baaye na me se Abner na me friend be gina ho mo madwa ye wo ni se friend be gina nche na me friend na me se Abner nyinse na unim se nyinse na me dia nyinse unim se nyinse na ye nyinse no nse me dia bata se o ye nyinse ne basade akomo obi but when afrem so awon die maba akola no be na mutuetu anya mesrew mama ntua be no na kakakra wo ho no mama ntua na me de me hwe me ba anya wale na be wale bi ma aso be ka chem ne se mesrew nkopa asem mame mesrew nkopa asem nipa wono no hwe me be yi me hospital na akwa ne ba na me se sa na me se sa na ka chem eni se sa na ka chem dia wanya kan se wanya sa ka chem se akwa ne sa anya me ba wa ha dia ene me ko nsie biem bat emoja de emoja se di 10 years kola na akola no ana se manhu akola kwa na mkuhye ne ba bi akora no bibi beka no edi a se mi hu bi kwa na se ye hwe movie a ye yi a akora ne sa akwa hwe ne papa obusa ne papa enti akora ne beba enti me ko minsi ase biem kasa akora na benyi obeba na wasi okay wate me ko me nko na se matina ni do ye de etuka ene ekoy ti ekoye matwa akire se me de eba bi ene me hoy o first so anyinsen fine wasa aba se nyinsen no wo ho me de me kan cha busa but me be ma ne se me sese mesese na sisu a memekoma busuafo ka chen se asem na ye de beto menim no asa apempen so ntu de mesere omo me ye de ngina nyinse na ye media nti se me masa aba ese be ya wo ho ene ade ma mentua na o se nipa ono hwe o ma wo ye ne de obi hospital akwa na emba dia na se nyinse nya media me ko means obi afede me ni ba bia wo nchen bi ene bye but emu o na afede ho ye mesia so akra no ye mesia fine metwa so matwa sukura o last year me kwa say cost 7 years akora no wo no akora cost 7 years eni me da ho Sunday me kwa so pam se me phone bele e bele ya wono a hello imanam si ye no o se Abner nam si ye te say akora no ho ye o man no ho ye isi wa utu aka we no nam se nkora no mo ho ye okay o se an nam si sa o mo ho ye de amati o se imane me no wo nkomo nam de ben komo o se bla sele so na mama ba me ma nketo no na adoma bla ni nkomo na msisa mate ntime ne oba bi nso ayere awo okay ho na msi Abner afleme ono nso mi hia no ka chen nsem na mayere me ma fam nti o me yenko ne nkotie ensem Abner ayere ko kan ne bi tie ko e wote ha na menso ti mu se ojije dem amenti won kan good wote ha na menso metia na ne ma meketo anche no nso tia okay ti me na o se ima akora na fede oba bio afede 7 years later afede akora na oba na mse afe na me wife be hwe manim but asema ye duru ho amfiti asema kan na se obusa my wife my akunyo obusa oba na me na wo ne se se yima eba panyin ba won chen a ope na me wife se eba panyin eba be na me stop wo mo se
omunya wetre but me shia oba me kan se me oba okay fi se me nim se me neighbor owi ase ka eba na me na wo no okay but me shia me kire nsem kire nsem me shia oba bia na me ne ho say ni kosi nti edi 10 years 15 years na akula ba sa fi oba be ne papa de a na se bi se ne ho nti onje nti wo ma current girlfriend ti ase okay bi se sisi okay nti se edi be 10 years kwa na akula bi ba sa fi oba ne papa yi ma onje fi se eye problem na asisim but sisi e de me nim se me oba bi okay bi se de asi atwam okay ena o se wate nti ho na me yima won se me nkan we nya de enchen se me oba fi se me ni ba bia guy na abusuafo me nim se me ni ba bia o ba bia but momo na sisi e ya me wo mu de aba nti won de me share me kan bi chen se problem se de asi atwam nti di 15 years 20 years na akwa ne ba na se onje fi se bibi se na de asi atwam ena o see you okay nti o ka say you no ena aban betum se ena afa de akora ne ye memeba ena am se sa de amate me kwa dwen ho na ho ka che mabusuafo biem se afa de aban afem de ato ne ma meketo an ne mensumanim ne oba ne nim se afa de akora na ono no ka che me se wa yi agu afa de akora ne nya me ba na ye obi ba no afa de akora na sa ba ye me ba okay enti me kwa ka che mabusuafo enti me kwa me kokobọ mama ne ena me kokobọ me ofa bi panyi bi nso amane e o kai say o mate ba yin se ne ba yin o mo ko enti so se akran sai mba o mate mbe hu de ye be enti be 3 days time no na me nkan wo hwe mu se ne na ba na ne na ba no aye de yin se ne koto nanim no e fle me to fle me fai na o se o no mo nkomo na e Monday aha na Monday Sunday na Monday mba ko a me be ko adwuma ena ofrena me se o matenti me ka che maame na maame so o de okoba bi but otai machi me nkonko ti bibi e obi amba me bona mane enti me ye na me nua ba me di na chi me fa ne kan so o me enko bibia mu a dance me sere ne ye konso ne phone no on fan to recording na bibia e obi ano obi a ede ye ho be ede be ba asem ena oba yinyina ekodu fie o ekodu fie na maame ne chem se ne ba be mani onu nsi ne ba yenkota ne ba be mani dem na me se mate na ne ba panyi ne free setakura do se hen family ba bi ote no ba bia mukota ne kra de nya asem ekoso no eba na me se mate ntimo ana maame ne ba panyi ba no oba ye na mbusa e kwan so ne ebo amane ti ebo amane o me to anim se afedie nyinsen bia me de beto omanim sa 2015 mu ho no e ho na afi na ho ayede aba asanso aba mfaso afi de akora na ye memeba ti me hwe na nanim sa na mse se na maka de a abena no kwadi nkan fleme wo ne ma mketo anim wo sere so sa 3 sansa na mokora mo de mo sere beto anim ne enti akora de empo e na akora no so nsensem sisi ne ho mesu nim se akora na meba ati na wadane asem de nyinse na akwa ede akwa mo obi enti metwa aso se akora na meba enti afedi akora na meba memede akora no meje na ma hwa akora no ena ma no bisam senti si akora no meye ne de na me si akora no mehwe no but si akora no se mprempren pa me ka se mehwe akora no de age se meti akora no be me fi se mfitase nyina from 1 year oba na ntime hu se sa be ma no neti no akora no nye ne ba wan kan che be ma no ama ma o de wa kan che ne be 1 year ma na 2 years ni ma hu sa fe de ya fele me ene ye ho na me ko ho na akora hu se ne papa eneme ba sisi akwa nim se ne papa ne me papa no ne tem ono nim se en papa no what ya senti se me ka se me hwa akwa no wo omo nsem a mo ame akwa ne hu se ne papa ne me but me ti akwa no sisi e dia na me de akwa no kotu school me hwa akwa na akwa no obenya do bia me so menya do mo ama akwa no ene weekends ye fa ha ye kwa ha ye kwa ese ena na so menya abotiri si akwa no 7 years mo a okọ 8 years nka me hwe no wo ba bia ote no akwa no wo ene baby aboy ne wo no me nhwe no e wo ho no onya eties a ne aka wose ne mate akora no e me ka chom se sa den de menye de menye efi se bibia nim se me ne nipa no kwa wo no gi nyinse na hwe nyinse me ne nkasa enti metra na me nkasa ne efire kine kro me sende akora iska ene ne me nhwe akora no se me ntia akora de akora no menye de me nhwe no ena se ne hu me ensole ne be sa ere ahia ena enyina esole ye enti be
week me ho an ma fla be na akora no ho ye wosia nti me na mka chen say me ne kunu ye dey e won komo but me friend girl na akoye didi atem ne kasakasa ne nyina obi edi no ho atem ya didi ye ho atem bia nti me ye na mka say wodi entokwa bi asasi entensi ne me ne kunu ye dey e won komo nti e won fa ne kunu number ye dey e ma me nti ada no me fla no na wamfani kuna ba me frɛ oba na timitinu kasa me so on fa ma ne kunu de ntam ko na me ye de na am tika man na ase na me ye adwuma okay na me ye adwuma ai na me ye adwuma asam si am frɛ ne kunu a me frɛ oba na me ye adwuma okay timi ye na me pake na me so on fa ma ne kunu na ne kunu se abena ase memene no nkomo na me se ai memene no nkomo na abena mo de abeto anim se ni ena so wono so kura no oye adwuma ena abena aframa na ba fie nwumere nti odi obesa na maye akasa na mse sa mate ti ono abaji me number ti lucky ade a chi me gina mo ho ena ono afle me ofle me no osima sisi bibia si bi ma ntwema kura no afede me hu se enye me ba be ma no so wo hu se nye ne ba be ma no eso hu se afede akora nye ne ba esen se de ntia me kasa nse abena no fle me ekohia no wo se woni ni kun ne ko mpaebo ena sofu ne ka che ne se akora na saa be ma no ni kun no hwe no the first born nye ne ba nti opekro no nkonko hwehwem se akora nye ne ba nti on hwe me na on fa akora nye de emele me sa asam to akora na omo be de e be kire wo mo okay nti afedo wo se akora nye de enye ne ba ti we de be ma na ne ka kire wo be ma no sa be ma no so kasa no na mo touch the okasanya nam da to record am ye de nam record no but me phone no be man tin ya bof mama above my ani aire abo nti se basi ehia akora na me ankasa ma first ka akwa ye phone no abetie nipa no a me ne kasa nya ne kunu recording wo se afedi akora ne nya de enya ne ba ena mkata ne se akora ne se mehwe ne dia ise meti akora ne ba me nchen no sisi a ono ne hu se akora nya mba no ho ma twipotes bia ni nyina wo me ne oba ne nya de entem but oba no so no tintintinti wo frɛ no pɛ na akoda na dia ton frɛ na akoda na tem enti achi afei na ɛto ayɛ dɛ atwa obi amfrɛ obi abusuani bi amfrɛ obi but me so metena hɔ a akola me ma wona ba wi atfoforo no or 1 year or no so odidi but yenya beka cha me sɛ afei di akwa na me ba no na sɛ akwa no so odo ho no obedidi but ye sada betu manim sɛ afei di akwa na me ba no na sɛ keketekete ne didi na me sa da ho na me adwen sɛ ye okay nya beka sa akwa ne didi but we no besi de no no so kra bibi hia na odo we wi side de but be ma no fimfiti ase nya wo hwa akwala no but si ya ho omanya be ma na sa tru no to sɛ akwa nya ne ba no bibi wo ho a akwa be hia ko obetwe no kakra obetwe no kakra sɛ me kura na nka be me ya enti me fle oba ne sɛ o ma me nye de o ma me hwa akwala no oba ne sɛ o ma me hwa akwala no me kan sɛ okay me sele no akwala no nya de sɛ me ba bete no o de onwo ma ho wiki bia on fa mobile money send sisi wiki bia me send this guy dey ama no se kakra be menye me send no da hwa akwala no onya 8 years ko 9 years na mete na abusua be hia na mate no me kan again say I crash away men send this guy bia man me nya adwuma wo adum pampa so a me tonton so bi ni ade nti akwala metima hwe no na me say abana na say akwana be kan say akwana me ba no de na opesa we de wo kire opesa akwana nyini du ba bi ka kire me say afedi ho papa kwasempan wa anhwe wo enti no me de me mpene obeka san ne papa de ne papa kwasempan na de e ma ne ta aka sa de ne papa kwasempan no anhwe wo che wo papa na okoro anhwe wo me nso no me mete wo no me si su nya me obla no me sha send office papa anhwe me enti me nso ma imagine say akora be ne ba wi ase bia wo sam ye de me hwa akora no enti akora no ho ma me nhwe no week bia me send niska last week me flare no last week last 2 weeks me friend sa week ni nyina say o ma mobile money number akwa no mente no onjim sika week bia 70 cedis o 60 cedis o metua week bia onfa mbo akora no Abner mama me mo ha ba Akoma FM eni onua TV Akoma FM mama pass me one line hello Abner me pass me one line me pass one Abner Akoma FM no onua TV Abner win Emmanuel minimum no okay adie na esi wo ni Emmanuel ntem efa moba akoda wodi nkan mo wo no mama me pass o asem we dia wo think our friend na ke na se kan yes what me ba
Abena so mo fra wo mo ka cho se pese ni udi nkomo wo fra me. Mami, on say, ono no dey na wait you. Enti na maybe oti ha o. Abena wati ha o. Abena wo studio ha say ni ani ni di nkomo o. Ye ni nkomo mo. Na me me ka se mami. Me yo mo kan me se me ti wase. Abena me bia me won me ti me. Abena adie na esi ewa woni Emmanuel ntem ewa mo ba mo di nkan enyi san no. Me ba sende bebre. Abena san bebre ni na me pese me hunu. Mami, asa me ka se na wo te ka mo frɛ me. Abena ya frɛ abena de me kan se. Adie na esi be ma no wa ha wa ka asam na me cheche mu nkyerɛ o. Wase woni wonyi san ye ma wo ka kyerɛ ne sa akoda ne nya ne dia. Wo kosum nyame nti wo yagu Otama ono na timo no be kan no mo bi sa na se mo pese me ka ono no na se asma mo sa me hu anu ye fa me wa se me ni na mo na se ye ka se na me aka me pa cho ye hu anu ye Emmanuel bi sa ne na si ye Abinati me tie mo e bia me ka no nte o to no de me ba ho mo o to ko frɛ me wo no fra ye na wo se fra you na wo so fra wo Abena wo di onu wo problem nti onu ntumi frage saye e na ya fra wo nti Abena dey na see ye Abena from since akora no ono kan ono asa abaka chem sam ye shia sa akwa na me ba ono na from say akora na me ba am ye shia but me catch say akora no me meti akora no ah me ne wo na ho ma ketwa tie me ne wo na tie chatu na me no mo kata nya wo na wo frɛ me nya na wo frɛ wo de na me no mo kata ha enti asam no anu no enti Abena me pa me se me ba ho Abena baba da udabi wo de ma me nya no we na faka ye wa squabble enti wo de ma me nya no we na faka brade ye ntwel de me bi san se ye wa squab more city more ye wa more na ni mo akwa ahefa na wo wo sese mo response enti de me bi san se Abena wo ni Emmanuel wo ba yeah man no de me ntimi nyan nti de me ba ho na woni wo bi wo ba woni ni ba we da bi o ma akwa na nya ne dia ani ma akwa ne nya ne dia no wo hwe no de mi bi sa se woni Emmanuel wo ba mi ba sa na do we bi a men fan so fa dia ba de ya se mi wo ti bi atema ye no asem no mi hu de men kan ni Abena we asem no anya hwe mi no be nya agreement bi a tie me ebe mat Sure, me say ya mo de ye fa no akate na Abena ye fa ya fresa ye nyaw ya fresa ye nyaw na hello Musanfre hello mpasa mi dina se yo mama ya mo ha o ya na obata yo mama obani Emmanuel Sapon e ba so anya ko me da se embe enfiensu a etwa mu nie wo bai de beto wanim se one ababa wa bi anyin se ya friend Abena ta so amen yo ma me de wonim fa asam no ho nyina mpa cho kwa asore ban pa so ko ni wara ta na nyame hira o mo sofo wa ya sofo bi a me penanse papa me ni mo no nyame hira o pa won soso atroso and won soso adanse kurumu so na no ye frɛ papa bi wase o akuya abaya ne ye me wo faase na so so asam a waka no wo boa etimi ntumi ka bi ma no entwantro menim se wo ntwantro nkyerɛ yɛn Dabida good wo ba ne di asam no beto wanim so ne ababa wa bi anyinsan no anamontuo ba na mutu ye na die na si ye yetie me pa so nya me tira o menim se ewia se obi aba ye obi aba na wo ye ne ya eda wanim akola me me ba no nante ye no mo e wo fi o mo dot me ba no odi me o share ne na na share ne wo fa ne sen na me nim po to oba fi ho saa no na me hu se ne ho adame oba ka share me ba no se oba na o se ante e pata me su nyame ya fe de mi mo adwaman bi na na sa mo ho na sa mo twempna nta na tie dia me yo ba san anya na me tia na mo ni mi ama me nsa ye tia na mo akone na ho sɛ na na fa nsa me ba no sɛ na ɔhwɛ wɔ mo ɛyɛ ɔsɛ de yɛ kɔya abaya na so ba bɛka no sɛ wɔnyem yɛmfiri hɔ nkɔ na msi Abena
de wa mama no bi enu ntino bo madina na ka no kwa na me de me pewo se eba se de na do atu kukum ni odi agro bibia no chapicha bibia no o to akoyi agu sam se Abraham ni hweye ti sa me fra ni ma me ni akoma ba ko ana ne na wo ho re no ko ni ma me ho ka che ne se akola no me penasem me ka me moja ntu wuda ti mi suda no se o ka moja to agu ni mere ba tampa me nana Abranya me be bisa o ti ana yegu ta no mate e wo mo be sensie be se emen yo ho no ba no ti anke ayi ma bone papa ti fa cheme la nse se ho o ti ana ba sa be ware yima na makwaso ti wa makata ni me shira woni nsem e ti me ba be ware na me o se an ayele e ti ade wo kan na wo ti an ti de ka ti o te me ko so me se ma fa yima ba mre na ne ho ti ya seda e meja na ma ya ne tano ne ma ne ka no krencho na mpesa anya me da tinya mi so e se na kola no e ko no ho o fra no ni di ko mo fra no o ti anti abna fra ni Maa Akos ya Agosia sawa hello Abner me pacho check in mama line mama Abner me pacho wuti Emmanuel mama wuti dia na Emmanuel mama ka debut oh Emmanuel mama say oni Emmanuel ne ba wo fie be ka cho say oba ne ba ne se woni wonyam ma wo ka say nyinsen bi ani ho Abner ye no kre auntie Mommy, what makes something about me? Abena yi no nebra because mama no o twantra meba say wo imama mi twantra imama me beba be hia wada na obeba no enti wo de ka che say mama ni twantro me ni Emmanuel anyinsan anase me ni nyinsan me de ma no wanye ene ne wa bepa ne ba no wo twantro abena Emmanuel no mama ba ho se wo se ne ba no so wone wonyam me obi amano wa ne ba no I want to answer something. Me patcho friend ma me no on kire ne da wo mo de ba ho wo se akosia se wa se wo ba ho one ne ba yima no da bay okay na ebra wonyin san ye no wo bi ama wabusu afi afa meto animu me patcho bi aho wo bi ama busu afi obi ama ho okay na my sister bi wo tu kwan eno humi ana wo yesa Abena say ka pa me so no ma me na me ni meja ena na me fan na me na me ne si me at me se ka kan na me je nse na me as na me na me every month if you have you come at almost there 3 months na me hu say cha Akoma no di ba ya temma se se record the pra ho na le phone asay so we need to for agency me so what we need transfer o hem see what we di na tembe ante hello what we di matter I record Maa Akos Abena na ne wo kasa no okay jiaso Emmanuel dey na ubisa no bisa no yako ma efri ada me ne abaya na nyem ye no me na me maame me sister pani Akos na Abena no
ena abena ne ma meketo na na adoma ena ono nana ena ete ho ena he ne nyine ko hia na abena na ma me owo no ete ho bi ena e di nyinse no koto menim se me ne nyam e ho no be ka kire se nyinse bi no nyinse no ya to Debi abena abena be o kan ko abena tie so me ka kire me ma me ba Messi ma opa mama nye ne na number ese abena nyem ye no na wo sister penny no abena aha de ye pen no kre abena nyem ye ne ye ko de kwato busa fo na nim ofie na ne na ne ma meketo na adoma ofie ye nyina ne kohia ono kai se nyisa bia no wo kan kole kana me me di we you di atana na wo antini sister ko anya no Dabe na wu ya udi u ko ma mo ka di won kan kole abrantu kan ko ta ta onye no kwafo wa sam ko na me nyene me ho won kan kole abena ti ania se wo ma mehuna ni mu dia wo ka kire wo fo se hwan na hye wo nyinsan ma na mi se me tro no me ti e ti ba ni ka se yewe ana mi ti ni sande na ni so ka kan se dia me ni we ni e zata na mi de na neki break you e ti mi de mi ti me de ma no me wo ya no na mi anu hu se na mi ni ko se na ni hu de ya mi tin kan ti mi kun se ya na se ba mi ko ni mu no mi decide say de e me be ba se de ni ya asenya bai ana me ka se mi ti de se na mi kun se enya hwe abana tada de nya hwe yenko bo de ande bisan kan me na ne frene ka tire na bisan ada mi bi fi wada na mtro ka tire okay enti abena enti wona frene ka tire na enfie se yen chi ansa wo frene ka tire no e ba sanu anya 3 to 4 okay enti wunyin san ye no na imanu onim kopem 3 to 4 years ya wo be ka tire yima se me ne wonyim yo ma wo me na chwa no so no me say nyame ne ne yan say ba wo me say me say abena tie me question me say wonyin san ye no a wonhu se wonyin san no wa mo be mana man ya kwapem enfie mi yensa ansa wo ka chen se woni ni ja ye na wonyam na me anya say na me say fa wo ni ali nim say yo no no de ma oboa kire se tie satama no nyim ye nya na abena mi so wanyam me say satama abena wonyim nya na wonyim so wanyam but me na me nim adwen kra de e wo tim na wo saka me ba saka yin se na mi se yin se nya me dia na ka da na ka wo ye na ka wo fra mi so wa wo ka da na wo ye na ka wo fra mi se wa wo ada na wo ye na wo fra mi se wa ye de wa abena wo tie ada na wo yin wa fra no kira na de fra wo tie me ha abena we tie me wa tie o fofre me so wa wo na me eduad be ba bi me de ne ba sere so e na me ka cho se kan kro wo de wa me ye abena wa fa gawe on kan kro wi ase wo me se wo kan kro wi ase na nim se asa no ba be ka ama ye ne din asam ne be ka wa asam nkasa ene se me de aba no me se wo ye no wo fla me se wo ye no fa de wo fla me ne edu ne ba ho me ne edu ne ba ho me ne edu ne ba ho me ne edu ne tu ka ba ho abena tie me no ba baby me no ba sra so baby na ma mete no na wo ye won kan ewi ati a wo to kan kula me se me ne na wo ye me ofla me no wo ye na sa kanya nyinsa nya me dia na ka wo ye na ka ofla me okay me ba brebe so na abena gira so brebe na wo hia abena nua ne friend saying ai kirewa brebe na wo hia kirewa de na kirewa ka kire wo ebe 5 months wonyi say ya na wo ye no na me hia na mbusan say abena ho ye den tam abena no me frɛ na me nya no na mbusan say abena ho ye na ona osen ai blei ma abena de abena nyinse no abena nyinse na ye dai e wo ho
ɛna me say ɛwɔ hɔ ɛna me say saa ɛwɔ hɔ dia me dia ɔsi nyinsa bia no ɛna kyɛw me ka kyɛ me say tie ɛna kyɛw me ka kyɛ me say sɛ ba bia na mo okɔ no ba bia ebi wa so okɔ na hɔ no okɔ a efie o ma da hɔ ya okɔ da bla bi nkyɛn ma de kye but ɔno na wo say anti nini akyere wa na kan nini akyere wa no okay abena entitema oh my sa friend biem oh na me person me pass bibia but abena kan okre because I am Emmanuel mama to me nka say me ba Emmanuel ni me nua me sister akod me maame ye nyina na yakɔ abusua no me say yakɔ na ga nana hɔ no mo te abontem new site na la ga ne maame ankasa wo no me na nkɔfa na wɔsere so ɛbɛsɛ kɔ ofie ho abra wo ne abena atwepra no na o maame ni mo na maame ankasa wo no onim me but na ne nana ene nim sɛ me na abra twempena enti na wonim o mabusua fie wadada na me nim o baabi o mti nyina okay ni nua no ne maame nua ɛmanya na obi anim me obi apema asɛm ɛde sɛ de me baba wale ne ban okay oh obi a efie obi ne ho anu onim me mama ne ba na adoma mama ne ba ne kunu ha na enim me obi anim me he ofie o okay before abena entokwa ni sia ma abena free wo nkyɛn akɔ na busua fie no waka kyɛ wo so onyem dentam nya no onyem emu hɔ na mko ka kyɛ mama sɛ abena anyem no so onyem bo so me sɛ 2 months ona no kwa 3 months sao asa wadi to free meba ma akosua sawa hello abena hello me say before I will free Emmanuel fie akwa abusua fie no wo ka che Emmanuel sa wonyem ma so yede wo free ni fie akwa abusua fie ho no sa brane na wonyem abusua fie ba ya wo free Emmanuel fie akwa onna na fie ho no na wonyem na menyim na wo say na menyim kana menyim sana menyim na wonyem afede na wonyem okra so na wo hu so onyem abena de ya no wa ma me kata me mani je ho enti na wo tumi nka no kra no enti anya fa na me tumi kan sam die mi tie bebre ho esi be dia ne dia ne nyenso na wote me anya pa ba bi chese we ya ma wa kwanya bebre anya pa ba bi gide le yi kati ye kra no sam wo dom de wo market ni ka dem na ko jama na enti abana ben ye be hwe no nyame ya domu a ye be hwe Wednesday ya church na kwameda nyame ya domu Wednesday no come to my okay any abrachana at ye ka say abena ye be hwe wani mu kira e ba sama abena me say to aso biem menim die nti ameka na sa abena ye be hwe wani mu kira ma me ne ta cho me se me ba anopa emo 9 na wo waskwa Akoma ye be hwe wani mu enti ye be hwe wani mu tesha me hunu okono na wanim so wanyem se no wanyem na menyem ba na menyem kwa menim onka no kura ba akoko wo hye no ye adwuma na no o ko school na no ko me na mehwe no school ben JHS na SHS JHS JHS 1 JHS 1 ai ana JHS 1 o won fie san one na no sisi o be 22 ditema na no tie no say na o be 19 years na hu no tuni ne tran fie san ansa wo nti wo na hwe ni school me ana me hwe ni school nti I recording bi me am chika oh you driving nti I bi kon ono ho no ayi sa record bi a me fe no kai ho kan nsa ka me njimi ya ka me hwe ni school me nyim ni wie nkwa ni nsa ma ko mo bi ni nyina enne me kwakoti ska kwaye phone no na kwaya because actually ye hear this evidence ene me kwakoti ska kwaye phone enyume asisi wo dia wunni sika aka kire me na me mami me programs manager Kofi Asante nya phone ne ma because me hear evidence ni na me kwakoti ska o kai me sese me njimi ya me nya kwase a anka me hwe ni school ama me nyinsem nkwa ni nyinsem ba ko mo bi ai oh eti no wo GHS 1 na wo hwe no ma ne wie we GHS 3 wa be ko ese no so on the school dey onya dey
enti na wo phone nim say wo na ahwe no ai na ni na nkasa nim say me neti ni na nkasa nim say me neti okay mami read message we say Marco Abner don't want to talk because she want to go for coaching from those who supported her at that time. Now what the way from Probi and a buyer we say Marco please call Edward Edward dance Nibia Marco please call Edward and the guys witnesses Abner don't respect at all very big liar okay will be messenger what they abba so I don't know Marco you and your team should work on your TV. Okay. Sometimes we can't hear anything and it doesn't make it interesting to watch. And call Facebook. Who call Facebook? Akoma 87.9 FM at demu tote no breakages. Facebook so would see me ako Facebook Akoma 87.9 FM at demu tote YouTube on so over to me ako shadow Akoma 879 FM copy so baby bibia at demu kama et woni enyin san ye woni ne tell fiase ansa obeka cha so onyem be 2 years owie JHS owie ye no ena busa an say owie no we na busa say obekwa sesana ena wo say SSD onko fise abusuan obi a ende obi am one enti fie sen mfa no 3 years oni ne ta 3 years ansa na nyi sen eba na wonya boy bi dia sabra na no JHS one na wo koje ya na dabi meme hono na owo one a okotu me say na onye boy bi dia because for all you know boy no no ne hyehyɛ ho dada aha meme hono no asema ono ka chem ni say ono no sua no be 7 years no ase papa bi enene die abela na osua no enti osuro saa enema no yeah continue osuro saa enema I want to hear more aha osuro saa enema nti minya abotre enti menene tena chepa ansa kura na menene ye de eye bibi mo ye bibi ban se menene da aha enti ono de mi hu no de menim se na obi di abatena mimi hu no se bibi a na oba bi a kire se woni obi anya dey anyhow okay into 3 years and so yin say no ba ntokwa be na simu ntam ansa na so o se kire obeba ti me person dream bebele oya ebi wo ho se okọ na ho ebi a be week bi no be mfa na memenda ifiada oya no se na odwale owi a se okọ na ho ewo tepa tepa okay bonyule ha bonyule okay ha so ko bonyum sisi de ntam na owi school wi na sisi no onyam sisi sa aka frofro no jaiko enti sa entokwa e ma no ko ba nya me si onjai eko onya na na okọ fise okọ na na sa abra o school nya da bia weekend bi okọ na na o man no papa no aba ibi wo so okọ me de minim so okọ na so okọ but na me se sisi no onyam okay na wo na number so akaso okọ na wa ya wo frɛ wa na bisa ne se Abena ba hɔ na ne na okọ no hɔ no ne na okọ no hɔ wo se na be ma but ne na ba no so na meminim no enti wo tumi na be ma no wo tumi tracy so ko hu ne sa hɔ no wo nti wo tumi ko hyema na watwe san ebi a okọ a ebi a obekọ memenda obekọ Friday enumele ebi a enu Monday no papa no aba no oba bedwale so hu enti na mkan sisi no wonyam enti sa okọ no okọ ofroka afuka ni jai but na ne mu ho no na entokwa ye de asa so da e kire se na me ma me nim se Abena me madamfo but na ono nim se me ne ye de chempena enti me fon da ho e na kokko fa na o de fla obi ba ne nipa ne nipa ne nyoba we be ma enti me se okoko dwale o ba no na o hwe ne fun wo valanda mu ho nti o hwe fun no nti wote se obi ko e ho achi o se o meba na fon no kwanya me dia fon na me ma se dia sa enchemu we nyina no ye hia wo ma me kira wo ma me ye be frɛ no ma mbeba ye hia ne kira wo no ate ha you and me
na wono akyerɛ bra phone no de esi ye ne bra mokɔ ho no eno ti because abena bebe kyerɛ ne nti no e ma ye nhwe ho nkwan no e say ye hu sa wo de na e no kra na sa abena de ne kra enti me antwa ne kyerɛ oba na ye hu no de ebe ye why etiefo a kyerɛ ebe ye sebenta abena baba sister Bomadia na brantentem. Okay, mami reading for messages kakra. Was say, oh, messages never never. Oh yeah, na ebia bekata so. Was say Abner is a liar. Was say na we na ya Zenda from Ashanti Achimangogo nana obia kata wodi so. Me patron Ashanti Achimangogo or Ashanti Maa Akos. Abner don't want to tell truth. She deserves to be punished. And my mother didn't say, yeah, what's Abner is lying because she has nothing to say. Tomorrow we will wait for her to hear what she will say. Okay, obedient no. Abner is a liar. Obi inside the forefront. Abba. Okay, Maminfa Bifem. 21st clinic one more sciatica expert. Second story ba 21st clinic is one more sciatica expert papa penti so yare sciatica and na dey abomode anafo ni 21st clinic na ye tutu ase deku emfa ema o na yade bia danso ene ha wona tete wo no adawuro ma abomode anafo ni 21st clinic yade bia ni we ba ye nkyere ye tutu ase a doctor for ya shede training one man kasa enti wonum yade bia nkyere so enu nti so fa wo yade ma 21st clinic na da so wa en ka se kra de me hu ba bia menko me pa cha wo last stop 21st clinic anu tibra lab scan massage machine treatment na ye de bia ma kama 21st canteen studio shen so 7 am pepe na bo na ye ready esa se eye clinic nti ye nuane no apomudin ko a en ka do me market video dan mo kuma se e show overseas so ta for radio so nyane tachi ma go so sehwi 21st clinic osiminie bomode na fa ye no 0540 311311 0540311311 ye sciatica expert 3P Eric Ayin cross 3P sister Abner J say 3P sa pepe so and ye nua be ma Francis Weja this of Germany was 3P ma fake ne kru misabosom pe ma say 3P sister Diana Frepon ne kru Germany wo mo say 3P obi say 3P and Nikita Pizarro was 3P me so ma was anka bi still me sister na blood pressure menstrual pain and sugar level why I said the stroke and to shiwa and I will put na ya kase what you saw tatam ya no ya se ya we ya 3P garlic mixture no ebi 3P massage atumu eye ewo ene garlic and afa ya de vitamin minerals ne vitamin C ene ye de agumu suo nka ho ope ebibidra ye natural ya 3P bamodia na efre 0248 928824 0248 928824 and now 0201 000021 0201 000021 your grow fine koko mojedro ya empanifo ebise mu ahwehwem god wo mahunu se dro wi ampa yade bia ye bodi se esa enuti no mo ma yen herbal tonic of the year enuti be se weda se ye menstrual disorders would ye grow fine herbal tonic wo fiti kro no me se enkoye ma grow fine herbal tonic wenu mato untumi ni di wonai won sada na dwa ye tititi untumi na ye untumi ni di ye moja no entumi ni afrosanity ya no wakoma no ebo kinkinkim de won ye grow fine herbal tonic wo benya bia wo Mr. Bakwale na ka ba ashamrom smart herbal Fred Mens herbal Apidan pure leaf chemical near ba shop yemo who see a can na mo ye gina neto grow fine herbal tonic the finest herbal tonic of the year na 0244 596532 0244 596532 na Emma wonsa enka grow fine mojadro no ebe afei yenko second story no eso na mene Ivy tetefio eni enkomo Ivy apom te saying Ambacho nyame adomi hoye. Yada nyame ase. Wasi we waiting for Abner to come. Abner is a liar because she don't want to tell the truth. Okay, Yaro is my name. I'm from Winneba.
munya abotre why okay nyame ensha papa wo so de no Abner is not learning the truth. Okay, Abner is very disrespectful. Okay, Abner is very okay. One also say Abner mu ade. Maa Akos, good afternoon. This is total lie from Abner. Nyame yadumo china ye be share. The lady is killing my heart. She's a big liar. The gentleman is innocent. The girl is a total liar. Okay, obviously we don't have Facebook. Me pa chow. Tie Facebook ni here Akos 7.9 FM. Woko search ya na wo bo a wo click here beba. Ivy. Ma. Wanu ni Facebook. Oh, okay. Oh, okay. Was it? We don't have Facebook. Oh, me patch have Facebook. Abner Yanko. Ko YouTube. Uni Facebook and ko YouTube. And no be only Facebook. Not just on the phone. No, yam. Any asadia, any Ivy. Yanko. Man pacho. Master money say 2018. Na mini abrante bi shiaye. Enti edidi mu ana 2019. Early 2019 na madam for bima ne me nyama fi abrochire se menton enti baby ana me wo no me people teacher ho ye remote area na oni me susu hu se ni maame enye adwuma na ni maame wo ko free enti saade a obeji nyama ni bi akwa akoma ne maame na onton na miss JP ne na odi nyama ne koye enti odi first one koye esan ba G second one edi koye o koye no sika ma na menene neti se didi mwa na afede nipa no di nyama ne mane ye no o ma me pressure say me first can be send because obo ka no di nyama ne e baaye me ke bia o wo de yebetua metua ka sika na ma e ko wie se nyama no ne braire su beji bi koye why braire bra na menene te ne friend Patrick Oparaja Fisine e dia dodo na de nim ne ye papa G se si owo Selom TV applaw ba kan na kan owo ko free na okoba baby ana me wo na wo dawa odan pram highway neso enti osi nyama ne bi akodi ne braire ho afa me friend ne braire na osi maton dia meton ya ne me discana koma ne me discana koma maase enti sika bia eni mi hobio enti na me ne netie no de metua na man kan hwe so call late 2019 na ni papa ni film December na yakodi 1 week nti me besin ko mama me ho wonzima na me san ba 2020 no January February honum na me fa yefo no nti March yakoye ni papa yie me step mother no di mechi na yakoye yie ni yebe kwa yie o se ni nkrofo obedi nachi ebeba no me nye prepared say me serve wo nti me di to me step mother nanim sika odi ma me nyina 300 cedis me transportation ni dwa me ko di nyina na osisem wo ska me mobisia na yemfa nkoye na ye wi a odi me sika be ma me na me si yo mate before the ni papa ni yare a wo friend ne ko no me di me ji me colleague teacher esika de ma no 300 cedis on fire transportation no fa nko no kodu ne de be si bia no no ono papa wu ya wo ko ono sata na papa ni yare a o ko no eno we na ama ne bosia na me de ma no na odi koye eno su ama enti ni papa ni wu ya ye koye ye me bo me step madam man ye na me step mother so eye de ba nkrofo tumi bo bisia e de ye enti obebo ama yakọ me step mother no won sanwam na eye ni so ye koye no kwesi nyaako e won sanwam asamankesi road ni so enti ye ko 300 no de ma me na me ko ekra akọfa me bra ebro ni nyama nyina na ye besi na ye koye eye no ye koye eye ni wie ye efi honum ba March ni na obesi ko ni mama wo ko free ase ni papa ni ye retired military man nti okobwa ni mama na waji ni papa sika nti okwaba na me see you na okoye enu kro be konpo no me mama na san sendi ni sika ansa na odi ye transportation na odi koye me dia me wo ho na me do me kufu because ho na adwuma kromufo ye no na me su me ye bi edidi mu na me ko hospital ayese me moja suti na me friend no se sadia memra na papa bi wo mo hon mo ye bibidro na onye bibidro ni bi ma no odi ne ochina na nyame ye madom no send 50 Ghana 75 transportation enfi baby am wo no mesin ko na me wo dawa adan pram highway ni so enti me koye no na wo mo koye adro ni maame me wo ho
ne maame o misa me say me ho te say asem obetu ama wa ne say wedi wire dro na mayi nanu wire dro eto da age say me maame san ma ne yensika ansana me de ato aduane ma ye di na nkakra time a wodi mutual scan wodi kan wo share me no ben na me ka so se time ni ben aha na mete ne so no me ye nto hwe enti saade a ye be ye ne den no se me maame se wonja me kwan na me mra ni honum because I had any honor me ba bewo ena woja me kwana mbesin ko da wa na me ko sesa me nyama ya wada na fiada na me to aso besin ko ye nyame adom me ko wo ye frɛ Patrick say ma wo a we misa say e ka say na mo boy de oye ya ne say o send 100 cedis to me ma me phone so say onji no mfa yi me fi hospital na me ma me ji ye wo yi me fi hospital na ye ko fi enu achi ye frɛ na onfa wo be frɛ na onfa na ya frɛ ni maame me maame frɛ ni maame no bisa ne sɛ wo ba no ye frɛ na ye nsan ka na o se mu ni me ba ne number Akoma FM wo frɛ ni bia wo ni me ba ne number na me maame se maame dia wo ye no I will take you on ni maame ne se wo bua mpo na wontimi nya me ba ne hwe wo bua mpo na me maame se yo enti kire na yene ni maame kasa wie ye no se akwa said ya de ani maame no be ka no eno na otie enti yene ni maame kasa wie ya ene me maame ya apre no oni me maame ya apre na ni ma oba ni ba ni frɛ Patrick ni frɛ me maame no se yenya botre na bibia no obeba enti se a oba no oba den no mfa mra na maame se o Akoma FM wato niama ni nyina okay wato niama ni nyina fese yo maame beba ye rock clinic limited for de pakum capsules abadwa so mesawu adama onsanka pakum capsules ne bi ye mema ho adwuma yie pa Jenikio 442 ema monsumo ma monsa enka bi ven capsules so obi a wo adwun so twa mu yade ne prostrate no VENE ye good say enunti onso banumbi na medfagin as say rock clinic limited for the abano eboama moja die fresani ye nipadua no so to asigi wi fa na amro mu kwesi form medfagin arthritis unya medfagin se woda na dweda wuntumi na yade unya medfagin mu ye adwumaden agudi form na agudi form mema medfagin capsules no topa ye eno anamu hia akokra ne abrewa no mo ko jogging rock clinic limited kuma se alaba Abu station yani school house ND enhwanimu bomodia na frɛ yesisi anaji ye nro yi bitukoton was 0248 88 5040 0248 88 5040 84 ye twa ye ho aba ne ba asam no de aka no obeche wa bebie sense ehyi mido na den na wote ho a waye stiff saa no Snail ye also abuse the buy or you now we're in a book into crack and you to na ye musa post say e die be bi no nya na na sumadro no na ku so sumadro akos de na me pa cho me ne ye japade ye fia na yesi e fie no so se wasi awi akwa akotenem ti me chefa e wo mu na mpese wo de ma me ko twa nkrata e mu ma bibia akodadi bebe o si se if you be out, if you lay how many rooms? Now your force said the worker is now more than you. The Jacka you by one night in a year, if you were 29, and then between movie the other day. I call the Jacka you go home by Akoma met you a day. Aye, and you tell them I can say, the grandmother came in the shack and say, Cecilia, our ready a book. Me. Me at the spot where our rooms are coming to feel. There was a back on the Suya and said that men told me I'm one and your media. A woman near way said, make my not to say, he said, a man should be. If some know the started ya or brown. So we know what we should be by a day. Aye. They say, we or Fabi say, will know a Japadia may be will. Oh, now for a cousin now from why. Say a Japadia will need this, the badins, may near well, may near
Saa on na nka so wonya abotani hu kwan a. Sese woni ba bia madu efe no bisa mo. Sese wo ko e dise. Me pa cha me ko ba chi. O wie ye ndie me ko he. Wa wie ni nyina. Kama o wie ye na se wa oni boso na o so o wie wa ye ba ko pe de minimum wa ma ko hwe. Ena o kan se akola ni tin wo se mo won ton na. Se no ye o drive me ni mu wo de ko ye sa e japade no. Ena car no so wo de ye japade na me se me kan. Ye na me ni sika wo mu bi. Ah o kwaje bosia so na so tembia o mu twa bro wa de wo 2 million 10 million ni ko so akwa e twa Mama wo sia ni se ni mam na nti na o ka se ni person me ti se bi ya se ya better na so na one car se asemo e ba de nti mo won ba na se me ka so me pray for on car se me ti won me pray for mpacho sese de se wo ni bia amadu enti de wo mo so no fa ni se wo man ba ko ma ni se wo man ba ko o me no fa ma se wo man ni ni so ka de me man ba ko na me ba so me man ba ko me ba go no so e di wo Dabi am kan ba asan ba ko ajapade e wona wo yire se wo che fa obe ya na obama ba ko a fine ba tuntum ga se wo ma o yire ba ko ba mo ya ajapade no ni o nti se wo man mienu a wa man mienu man ba ko wo man ba ko na wo say 4 rooms adikote me ka se me man ba ko e bi se o ba na me ne ti no wo so on so me ajapade ye ba no kwemi na nyenu ba ka ko me ka betumi na twe ba mfa so bi ane de eni so e bi se o bi sa de se sa ye wo kan wo ye ya support amount of thousands so wo de bi wura se ye fa de everything e ba disi wo de ntwa hori na disi wo man ba ko oba o so mo ba ko so ma ba ko ba cho ba ko no de be ma me dia man nti asese menyi o mfa mu sika na ma me nyi fie okay be me na o se ba ko na de be ma no dia ono waso na emu ontumi ma ho nti o ya fa ye sika ye ma ni eti sika sai na o pede fe se ba ko no ye mo so no on fa ma wo me ba cho ba ko sika me re so be ma me 100 million sana ma ina plot no to se plot na o to ye de dia me so me ko ha da fufuro se me ko ha fly fufura se sika me so meti me dia ko ha da e be so me na ye se me ka be be wo no o de hanya e bedu 100 million me pa cho sa ne de mi de mi ti me nti da bi o enye wo ntu me nti enye wo ntu me nti se o de bi ko ha na akos kamembo ma kamenzi ada na wonje dan no na wo fa ma hai wo de ma no e finish se de wo ji anu wa yi wo complete na o ja do wa ye liska fa ma enye ti so because after na say o ko boss wa be ye nti so be be o so wa so ni se awu mi uju wa untu be mfa ma ha na untu be mfa ye nti enye ti so e na after wo ye wo hu ehye ye wo sesika no wa nchuchu atwa nti ne kra ne kra ne kra me so resu ana 100 na me send no ana me de me jina me pese me de re no si de mame me ka se de ko me ni me nya 100 na ma bre nya me sa de betu man 3000 betu man 3000 ese wuto betu man 3000 le biebu e se finish no finish ye o be e ho na we no kwa ye fa we ni to so en fa bi no ye chiche na ye chiche adwuma wo fa ni bi si ana se me fa na ni mere yo di na nya mere ana nti na ka se me mere kasa e di nti na se me mere sa tie fo o mutimi am ya ko re minimum ho nsu minimum ho me de mo ska ma ko re bisa they need to be 2-3 years bisa so na wo ka se 3 years na ma si wo da me akọ ba da dan wo okay ye mo na ebu na ye ko be be edu na ye hu sika ye de ba exactly sale ye se ya na ye di eduma asundue nti na ye te ha ye be pe se o mo kwa ko twetwe
ya catch or ben say won ya bia ne kuna nya didi mo na esi mi moja so ote na me frɛ no enu mu ponu me ka chanse me pesika akoto maternity wa ka chanse oni ni maami ato maternity ni bi egu kofori duante me ba na ma befa na me se mimi wa ha me na menyim den na wo ni wo maami mutumi to maternity gu mi ho ana yo mate enti ya ka sa me moja so ote no na o man o send me lorry first sa dia me mra na papa bi ya bibidro wo ho na wa mama edro na me say yo no send me transportation 50 cedi say me famra ko fredua ho no enti me koye no wo mo koye edro ni maami kama e na me ni o maami me ni maami nyina yete maami ni sorry o mi sa me say me ho ti send obe ya ne say why edro madako me bisa ne say edro ni me ndidi ansana my edro na anampo sa wo sorry anka oh ivy eti say wo mi sa me hwe eno ane say why edro che say akola ne ho hia na mi so am ye obi ba no de me ho hia ade ma me no ni nana owo nana enti ye edidi mu ana time what the share me nesu na me ma me se sa de a me mesin na me mra ni ho no na me mewo enti mbesi ko me ma me ho wonzima ekoko wo ye me wo ye hospital ho no ye friend no na o sendi of me ma me friend ka cha ne say ma wo enti on sendi scanner ye mfa yi me fi hospital we mi sa say 10 cedis na 50 pesos no sendi 100 Ghana na ye fi hospital ho ko fie enti echre na me ma me friend na ye nyane bio me ma me friend na ye onfa me friend na onfa ko no agi say ye friend ni ma me na ebe ye me ma me ni ma me ntemu akasakasa ansa na onu o friend na we ni be bia be ma ne ye adwuma saa time na adwuma semu na adwuma na sent no nya adwuma bo na woni ma me ho woko fredua enti enum no be ma ne san frɛ ye me ma me bisa ne sɛ ne ba ne wɔ o se ye nim ne ba ne na ma na ma me sesa wam kyerɛ ba bia ne ba ne wɔ ma ya mfrɛ ma ne ba na mfrɛ ya obechi na atum o se ye boa mpo ye ntimi nya ne ba ne hwe na ma me se yo wate enti enum na Patrick ne frɛ ye no say the akuru bia no ye Germany nka enti obeba na oba den no famra na mama so wato bibia osanto bibi ba bioma akoye double e ka na ba nti akola ne ye bema onya bema ho bibia ne fa onto no famra na sikasema akodi mu dia dia be ye bia no na wonka enti wa wo no enka bia no wo ma me ne boy me ba cho enti enum no na o yo na edifi enzima honum na sesi ayaba kuma ejuso achina sesi a ho na ye wo sesi a na me friend still a onfa me friend na onfa call no enti yedi 2020 bronya na wi a ye ra February ni mu na ka cha me say onu ya akukọ woni ho nti ade akukọ ne maka efi ko foridi aba kuma ase na me say ode akukọ ne manaka na ode ne traka mu ode akukọ ne be maka na me say akukọ ne so eniama na ode akoma ka ye ntimi nto akukọ wa ha na e na me nya correct me ntimi hwa akwala ne me na betimi ahwa akwala no ba no ka na asemti ma mfa na asem enti efiera akwala na nya ayi 1 year no na me ka cha ne say me pese me koye adwuma na eniama no me niama no akodi efiera ne honom no e ka eda ho ni dan ka no enti on fa ska ne mra na ye nkotu ya ka no na ye nji mi nkofa ne mane ye adwuma na mi fa nhwa akwala no so de akwala na achemia na mi fa nhwa akwala no no see you afi o hye me da na me frɛ na onfa ewie achiro ka cha me say me frɛ na me say enti wo se wo be send this scan wo send this scan ma me no say wo nim say wo nye correct wo nim say wo nye correct na me say me nye correct say wa hye me da na edru na nema na wo ho ne so no e bia na ye ye ni ba bia nema no wo mo ye fidan no mu akogu enti wo de mayen kotu aka no wo nim say wo nye correct na me ka say yo me nye correct amate efia na wo ne ti mu ma han ti mu me pa cho ene se wo no afre mu ti aka wo na hati mu na me so na me nkwa na me wo ansa na me besin kwa wo ye no enti ye 1 year pa ho na fiera ne yi niama no say ye madia dan no e ka ne be pile enti o de ma rent na o yi niama ne gu wo no ni veranda mu ma ye enti kana last year April na fiera ne yi niama ne fi dan nim enti o sisi ye no na dan kan light bill up to that time na me de fi ho no any lock bia kini ko di no ho ma ye bu ani na nyina akosi 1176 cedis
na make a chair no ka tell me say me nye correct nti fi wura ne se wantwe ma sesa ne ma me o ma me nsesa me niama me so me niama o me ka bia o se me nkoton oven no na me se oven no enye wo na auto ma me wo me oven dada enti me koton oven na se adwuma be na meye na me de ahwa akwala na na wo hia no na wo oven dada yes me hia na me ni but me papa na ma me ska na me de to oven because baby na me wo no na ye top an ba na ye obi ntu bi wo ho no na me tu wo ho no yeah o ka me se me nye correct se me nton oven de ono oni ska bia ewi a kira na sika me wo nyina ye 1000 se ye de kotu adan kana woni akwala no den na mo bedi na me se akwala na fi day 1 wo nhwe no enti wo de yi akwala na asem ne tu wo na se da kro wo dwen ho se wo ba wo baabi na wo ba na wa ba busuafo ho na akwala ne ho asem bia wo ho no na ya ka enti ye nkotu adan ne kana ye nko sesa ne ma no ka me se me nye correct na me so me ka chen se Ghana super so se me nye correct dia me chen se Ghana super so onya baabi mfa ne ho ntite enti me na ma asem a me de ba e de si ya wo bo wa se be ye no na me frɛ be ma na onfa age sɛ ye frɛ si oba ne so oba ben ni ma me ne so ansa na wakacha ni ba no ni ba ne ka sɛ wi ana ni ba na fa phone na wa frɛ me nyima me ko nyina me de me hu me nyinsa na me di wo kan ma no me wi ansa na maka wo de nyinsa ndi a wo kan yes wo di nyinsa atrasa na wo kan na wo do sa ba ko fu na ma wa ma na di mi ndi fufu be ma ni fufu so okasa okotwa ne ho ba akopeska ba dia age se me ankasa me di mi nsa ba ko dia wo kan me ko tunsuo wa bula mu e di be fi yes enti ne nyina mu no dia ma me di si ni ba ye ni se me nyim me ka say me kondo fried rice e na be ma ni se yanko krom na yanko to ma ko ya ko krom ko to aduane ni ba ya ni ma be ma ni ko ni ma me wo dan mu Patrick Opareja fisin e dia edi nimu ne papa J e na oka cha me se ni ma me see fried rice na obedi e na obe fa aduane fi mani ko ma ni ma me wo gari di ye me fra ni bra panyi bo na mane ye you wo pay for no waka che wo ko se wo kondo fried rice no what fried rice ba no ma me see se aduane na obedi se me boa de na ne ba na se ma obeka cha me so na oji aduane ko ma ni ma me ne de na ne ba ne boa itire ba na beka cha se de beka cha me se ni ma me so obedi aduane no e na oji aduane ko ma ni ma me wo bedroom na ni ma me di ye ada ba de to fried rice ne mu fie o kwan wa ne mu wa ye fa ka ko kro man sa na ye ko na ni o ko to bi mra wa ma me na wo de na obeja ko mo ma sika ne mpo no me ma me na de sendi ye ansa na me de kokoto aduane ma me hu gari di dai sa na me danti ade chi kwasi ada anopa na ma me si offer me phone so no say munya mu fried rice di wie ye mu afra me biom na mu dai na me si ma fried rice na de asem ba yo ma me ni gi aduane no ma ko sa da na me ma me BP cause ra ma ye ration ko hospital wo ne se o ma me di fried rice na na wa be fa ye nti na ye wa dwene se wo de ko ma wo ma ka che me se ni ma me se aduane no obedi enti why na kan ye Patrick Opare be ma na me ni nyim no o se ni ma me so be di fried rice no no di fried rice ni ko ma ni ma me so di you but dia me we sa ade chi ye no ma me na yi kakra bi be kan ni hye na je so di ma e bi kan ye what the fried rice no pay for fried rice baby kan ma ne de ko share fridge ade e chi obe kan ni hye no di ye enti enum na ma me say me mesin na me friend me bra panyin de odwai amat me friend kra say me pe 1 cedi po o say o mint na be ma ni suma on san send me ska enti the side me mesin ko fie na won hwe me na won say esika ba ya wo mofa na ka na aba be ma no ye dini be ma no ye latani e na wo so ate hene se se o ye juma o Salom TV wo ye juma o Salom TV e wa Aflao e won wo wo sese e won wo ye adwuma sese wo ye de wo ho wo ye presenter what presented me pacho ba TV why then or presenti or hosti sa dinsifo one way herbalist or interview or me pacho ani I was Salom TV Aflao e ho no wo me pacho e di wade wo TV no so no e di adodo na different e di adodo na different ye Papa J me pacho okay enti Papa J we de minia no we minia ye fra ni enya okra enke ye no cool chop ni ya fra wa be na watwe bi enum ni Papa J ye nya enti me se wa da Salom TV Aflao awe wo mu hwe no da bia ewo ye ka say wonu TV Papa B TV na fe Case TV enti bomodi a mayete wonka wo yiri ni Ivy why you ho ade me ba cho da bi woni ni trafie say fi 2018 Papa J Salom TV 2018 na ne try pacho ani okay now which radio na o share no
na me satam na me start at the train here na me share no ansa na me ko start at the train na eti me baby na me wo no na ya renti na ma teachers for no na me ko ho no eti ono start so ba ho no na kwa say and the ono eye nka ono bonidi anytime bia wo be ka no wo be refer to ono Patrick bonidi na nkasa we ne Patrick ne start so ba ho no no ye say sa de adan na ya renti ama ye female staff teachers no ye nkope dan na yen renti no onu ko Patrick ni ko gi dan no okọ renti dan na o ma sesan ye nyama ni ko di ho no enti na me ni na eti ho no ansa na nyinsen ni baaye oni ni ti na nyinsen ma ye na setra ne te sen oh na setra na eye meko school be ba bia no wa ye aduane meko be ba me ko fiti pan no e bi wo ho kra na obeka so wo be ba no wa bre na me pon 3 me ba no wa brent mi ameko akofiti abro oti mi ko kofiti ba na ma bo me bo wi a me bo ni na se meko na e di bedi aduane e wo ho na no no so ye pano ni miskeli oti miskeli mami enti na ye menini ti kama sa do no ye adwuma ba sa time ni so na adwuma na okotwa wo mo ofie okotwa okohosti program no ofie na omo atwa ansa na wo mo akobo wo TV ni so enti onye bia na okọ wenye bia ye wo ho enu sa na na ye de sa time ni de no do na de na okay ena menyim na me ko ni ma me hokra no mako ende me nkangu na ni ase se osika woni hu na de ameka se me di bia no oye ma me ko adware kra opejansio e di ko si adware ma me ko si se me besin ko wo ya wa ma a me frɛ na on fa bio menti na me ne tene de na asetena no na mu ye ba me wo wie ye no ena wunyi ni se na mu ye because na wo nsam wo bi na wo to pa na say na wo nsam wo bi che no sa na me hu no enti me hu ni se lockdown ni ba ye na pano ni so ni to ni ko from school no ye nko bio mu enu nti na otwi ni hu fi mi hu na be ma no woni ne tia bu nkomodie mu ni ade na wa hu ni se oh Patrick were you ready for a war? Yes no catch me ni tin no Marco na me ni hyiemu bia na nsuo na sanachi enti kwase me hia ho enti no nsuo na sanachi kwan na sanachi aba enti o catch me say eh enti de bia me yejumagu de bia basa no a me pa cho ma mo nkasa me ye ma me boni o basa no say wo hwe na basa na chi aba se guma no opagya na ahwewem na wasre me na ko inside so dia enti wu ya ema mo ma fa techniques ni ye enti dia na mo ye ma enti obeye juma agu sa akosi da ben na me si o ebeba nyame mre ni mrepa enti me besin cause ma December na ye ko ye ni papa 1 week na me ba no ka mo adro ye bi na wo se ode puani sa na me dia me tobi na me benum ye no emu na me nyinsen de baaye okay na enti na on show bibia say on peba no enti wo ye no e wo ma me ho no oba be hwe o me pa cho there bi wo ma hwe o me pa cho there bi mo ba nya say se si awo 1 year 5 months oba na be ma pa cho ye be ma enti Patrick eni ehu ne ba ne da me ba cho there bi me wo fresh afini busuminum me ba cho me wo fresh no no se me ntwa akwala ne send no enti me twa akwala no e de send no wo ma me phone so e no say yes wo tu no nyina se wo nsa akwala ne semi na me se enya hwe wo na wo ba enti so se wo enya hwe enti enum na o ma biom no e na nyame ofe boni akronfo chi no bu no gi phone enti se akwala no onini picture bia obetimi dia chiro bipo se me beni sabe na utwa akra ne picture koma na afena wa wona foforo na ni kakra foforo enti na first week name enti bosumi afene bosumi num wo hu akoda na baby a otie no wo ye adwuma se ni baby a momotie no mutwe na se wontumi mehwe ne ba me pacho sesi ade emutwe ba first ne de no wakofredi no nya adwuma ne ye emutwe san ye mfaka ye faka efri he ko he me pacho na ye wonzimanti onu be fi kofredi na waba oja wo behwe ne ba me pacho eno no wontumi fri wo mehwe ne ba me pacho wa ama obetimi abanso wa ama wo hwe no o send this ka mobile money me pacho debi efi da me wo you sending 100 Ghana say efe yi me fi hospital pump 70 pesos kron to ba ko ma akwala ne da
100 Ghana. Me patron. Hospital. Me patron. Akwanya nya afi ne busumi no. Me patron. Na eya mo frɛ wa se. You born be ye no. Yeah, me frɛ no. Ba no last month okacha me say wa maton wa asase bi. Nti obema me scammer, me de ahwa akwala no. Ense se wo ma me ska keto, se wo ma me ska mu odu. Na me say yo. Nti me kacha ni ma me say ne ba no mema ya chi na to because me ne tina ma anya ne bonu na se ma me di ni so no. Me ndi ntrongu ni so. Mema ya chi no. O se me nya abotre na me chi ne ba na onu nkwa na ofre na oje ne so. Me chi na ne ho be kire no nti obema me ska. Afedo ma me ne so me frɛ na no the phone am obi say on ganja me say oni honum enti na ama me di ma asem aba dan mu no eya kuma 87.9 FM wasi wo bo ne baye no wo friend no epa na chew ana eda so ho me pa cho me friend Christmas nim na me pa na chew say ebufo na baaye na say dia na me one friend me na be ma ne so mane ade no enu nti na ema me di akomatia ne ayem oyaw edison be yento on dia on fa nche me na wuchi ni sa se dia che o de me dia me pa ne che no se yo wate yenja bibia amaninka na me frɛ be ma na me ka che se wo ma me ma pa ne che wo no se ni ma me aka che ne se ma frɛ no enti bibia be fine na me se yo mate enti se wan fa nche me o so di che me se wan fa nche me no dia me pa ne che ba asu so no de be che me dia e wo no ni ho mo to akra ni din me pa cho me ni ma me na yetu ni din ya na ya tu ni din onu ma me na tu ni and wo ye die ni me ya dangbi sa na mukro ma mere se wa ma nti di be na me to no me friend treasure adum fehin yeah treasure adum fehin be ma ni say name yesen ni say name your pare just wo yi oba se be kasa ni akra ni nya ne be oba be kasa nya ni ba oba be kasa nya ni ba e be kwa kwa din ni se fehin ni bia na be ma foforo di fehin ni ya mimi kro me si di e be ba bia ye fehin enti lockdown e ba ye no ma me hu se na nya odo na odi do me but me ye adwuma na onya kakra enu nti na me di fehin tu me ba okay se nya me na di acha wo patro nyame na di acha wampa yenkwa na ye ne ba yekodi nkomo ba herbal center be me na ma memo ahawie boko de na da me ma da be na mo besesa me pa cho se me ma da be na mo besesa nyame adom ye be ko meeting kakra sa no ni aboa ye ho ni asesa ya mo frɛ ye ya mo frɛ ne me record de mo be ka nyina ye fa metu dwama ma sente na mo busu a ye twa mo mpre bo ba bi so ye bi no ani o twafa di ano di ya wajo ye busu asem se o se nya so wa winu Zade ni nyina ne die. Okay, yeah. Marco, we dey. Ya de enchia be free by center e dia ma ya hwefo ne yetiefo nyina. Ya transi say ya de dodo na be hu ana se dodo na bete eye ba. Ba don pe ba kase me pacha utie ba heba center. Ye san ya rewa bebre. Da bia ye betranse ya ne nipadua na wo se nipa mo apomudin e de ehia wo. Enti mo na utie ma ko no enye anije anase sere anase bibi na wudi tie no. Fa no ma bebre firi mu. Oba bi obeka anasem ya futusem. Ana ba heba center so betranse na ye yare obu e bia wo tie na bia ne maami bia na ne papa bi wo hawo bi afedie nani afekere ne ho a onhu ba bia wo mfamfa enu nti na ba heba center na wo twi bia ne yetu anamo eba ha etime srawo sa wo nkasa mu yare a Baby, I was all doing it. A buy a bar center, you were at Tuzuago. Me better be a catch us a buy a bar center, ye bia, Ube drew, yes, son, your robbery, apart from the Pedrian, ni a yan ya and a buy a bar center, ye knew Hujuma. The Fanka Seminary, I would draw the Oba buy a bar center, ye beho. Now, dear, ya never want to say, yes, I can carry na Oba, ya, not just say, ye a drama or debbie. Buy a bar center, ye bia, Oba, ye be your mushroom, your machine or what? Go, Roma machine, I shame one who say, Usisia. Unipadriana na ha ye wo ye eyade we na diaba doctor hu ya bo se ode ho ahaba de account emretia bi na afi ho ato na woko enti mesro bomode na bra ba heba center ubedu I love bia wo pese wo ye bia no ubedu ba heba center mako ye be ya ama ho ato enti mesro emre ni ni eje number no na afi fo ani kire ba heba center na bra be se wo yare bra betu yare ase e wo ba heba center
Mesel number no 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and yetigo ni 0272 50 00 12 tigo no biom 0272 50 00 12 yes and about ko eka ho ye 0244 988 004 me pa cha ye wo atonsu agogo me ka cha o government hospital kese na esi ho no ye na chini ni nche mu nyina no fo be ba we pie ban heba center nanso agogo kwan no me ka sa ye agogo kwan ni tisesi aka no entimi entwamu emme hospital na nimbiam sesi aka na efa monako enti sa driver ni de ufiri kromu na eba ka kire mate ni se wo baba heba center nanso ubesi take for abro sa anase mate ni si wo wutwa akwamu aba heba center ye ne wo baba beto ye ukutaka anso na eba abusa monako junction wudi ewuram junction yetu eye first and second ewo right ebia wuram a wo baba bepie ba heba center ewa tozu ago afenso odu ani kire tema ene nkrampatem ha ye obi wotema community 16 lashibi aye bemba west club anaba west city e so do ani kira me so baba beje wa yaresa me so yare bebre nkasa mu yare bibi te se arthritis ya dia eba nipadua ni mu a ba bia yare ne ta etena pa ye nipadua no waposo akwasi broni besia wo joint no eno na sa yare na ekotena mu pa enti abre nyina no ubehu se waposo ye oya waposo tutu ba bia kasa ne kasa behia bia no eho bia no sa yare ne ba na emu tutu me se uhu saadie we bi ewo nipadua mu a ba bia wo se wo de wani kire eye ban heba center ye wo atonsu ago uba na se arthritis ni bi na achewo ama waposo eye wo ya waposo ahonhona ubedu ban heba center ye hwe wa ye de ahaban ene betu yare na se ama ofise wo kan kasa de ano waka ban heba center ye ne ye de kasa pa na ye tu kasa yare ase ama obi ahunu se ye tu ase ye enti abasobode de amire nyina se de ye de ba na kofi ban no etime srawo se fan kasa mu yare ana kasa mu yare na edi unya ubepie ba heba center say ya arthritis say ya cancer kokrab oba ye de haban ne betu ase ye ne ye wa haban ye wura kasa enim pam yare bi afrika se na ema kasa ne sa de ne ho enye na ho de itime de ye adwuma etime sraw bra ba heba center na kasa mu yare na eha wo no waposo na ye o ya bra ne ntu ase ma ho afa obi ho adane de nyina obesore na ne nsa ne ne nyina yititiriti na ne nsa ne mu twe no opagya kura mpagya mesraw minu aba me ma me mesraw sa no ma we dedia to na mo tembra ba heba center uba bedu ade ka kire doctor say me pagya me nsa mintimi eya na me nsa ne mo aye dududu me nsa ne say me titiriti ene me na nyina doctor behwew na afi wo de ho adurama na afiri so enya sa na wotena ho a one day ukodware abehu se wona ada from the stroke na sa de wato ho no na afi akoda ne asem foforo etime srew se wonsa na wona ye otitiriti ababia wo so de wani kire eye ba heba center ye wo atonso ago se mpo stroke nso na achewa wode wani kire ba heba center ye wo stroke adura ya haba ye de betu sa stroke na siama da bia ka se stroke no se achewa che mfie bebre kra na de wadi a Mr. Braba heba center ubedura yibetu asiama ade ma ne ye de ye nika ne se wudi stroke free baabi achirichiri ade aba ba heba center no enam se yare ya na yare ya homitinti ya ye dan wo ho a baabi a wufire se ya chiri na wufiri ba uba beduru ba heba center ye be ma baabi adakama na fe ye de aduro kan na nurse fo no manuane ne ye de aduro ma na fe ye wo fisio so ho na fe ye ma ko fisio enkakra kra be hu se mretia bi no na fe ho ato na fe wafa bag free ba heba center na wo de ahoden sa ko ofi akoyi wadwuma etime so yare etete wo won kasa mu fo ni kire ba heba center ene kasa da bia meka se obi wo ha ni kotodwe ya kasa nyina ye maame ne ye papa no eno na eku wo mo pa ene maba we nyina kotodwe eye wo mo ya mesrew so anya kotodwe mu yare a ba bia wo so oba me ye de ahabai tu ase eye ba heba center mese maame fo a edi adanse wo ba heba center na enya de ketwa enti mesrew wo so bra na bedi wo adanse ni bi bra beji wo yaresa na bra bedi adanse e wo ba heba center mai bi ba ho last be 2 weeks ne spinal cord no ho ne amani abam amana bubu agu ho wontimi nsore na ntekura ye pagya ne sei ana de ne ba ho ensu nshanka sa forade se ye de haba ni bi keka papa ya na ne spinal cord ho ne amani abam abubu na gu ene wotimi pagya bucket e wo ba heba center e de kokodware e de anwasem ni eti wote wona se wo spinal cord na wachika se amu abubu agu o ma mi bi ana wunua bi na wontimi na ntekura na fo ni kire ba heba center
oba beduru ade ahaban behwe no ama afa die watimi asori anante na ne hwil ne poma na ekuta ne bibia wontimi nya bia wagya ne nyina ato agu na afi ode na ho oden ekofie etimi sew say yo spanda ko wagika se na bra ban heba center ibetu ase ama mesrew saje ban heba center number ne biem mesrew ban heba center number ne hia pa se ne na ento wa ekine bi ebetimi ato efise yare de ebata nipa ho twero na akase eni aduaba ne mfa aba ne nsa yale eno kyere se yare ewo ho a ebetimi aba nipa so etimi sew ya number ne biem eye 0244 08 3482 ana tigo ni 0272 50 na da bia ye ka se yare ne ye sabebre obi wo ha wabodam edam abono de wo kasa wo ye no ma bia nsem fata edam no ye wo mu bebre obu ane dam ba pa no gina ho wa ha kasa wabodam enso na dam na ba me so ma mfa ne nkopie ba bia eye yare na aba no so empa ye de ye ba wo bom pa ye na wo pe ba bia aduro wo a wo de aduro be kana mani padua no edam na firi ne so ba bia do ani beti eye ba heba center etu nua bia na wo fase bi na wanya adwene mu hawa edam a wo do ani kire ba heba center ye betu ase ama no obu on so akompo na edi ninya kompo ntimi nwura nipam da bia no de ade akekire ni kom aye ne felie ene de aduraba e wo ba heba center brania fa haban tu sa akompo na sema na afi wo nto na afi nipam a wo ntimi nwura na afi de ko na ko wura na ho nto afi mema ni bi wo ha hania enkwe etwo ene ha omo obi wo ha etwo eda no so den ama ne traza ye shekura ontimi shebi ye jarabia asem mesre obra ye nye operation e ya haba ye de benane ama na firi so hania na ha no ba mesi ni nyina no ba he ba center ye betu ase ama ho ato me ka se obi wo etwere yare na ha no e fom yare tete no da bia sa na ye kan se e ya bonsam yare Dr. Banse onye wachini se ya bonsam yare o se fa ne bra na o de onfa na aduro ni bi ma no so de na aduro ni bi ma no na so se atwa biem dia fe na no wo je di se yale no efiri baabi but o de aduro ne kan etwa na e wo no so adi mfie bebre ama eye animguase na abetan so no ni nyina befiri ne so ama ne ho ato no me ka se obi wa wanya namu yare e ma ne mema no wakote gonoria ne na sefo no eya me sro so wakote namu yare a aduro na wo tototo na beso so ano kwa later no head no ma kese ne beso yo so enti se yamu namu yare no wanya fo ni kire ba heba center obeduru a ye betu yare na se nyina ma ye de haban kwa ne di djuma wo ba heba center enti bra na sa namu yare na wanya no ye ntu ase ma na afi wo nto me se diabetes ene wo so a me sro bra ni ntu sa yare na se ma ni nyina diabetes na ba wo so etimi ko fanka se mu yare e de betena wo so enti me sro bra ni ntu ase ma na nkokukuru yare fofora ansa amfa me kan ho me ka se obi wo ho a me se wa ko ama ne na mu abu akodi agro ana se wanya nkwanhia ama kase ne mu abu se pen se wo kase mu bu emfa nkofa ba bia kane na kase mu bu ane ye de nam antiata beba betwen ma me sro wo twon na ese kase bra ne emfa haba nto akase ma na fu kase no ento na ho nto enti me sro je number no na fe ye emfa kasa na emra awieye ba center ye number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and ye tigo ni 0272 50 00 ana ba ko na kan ye 0244 988 004 me pa cho me se ye wa tonso agoga na hospital ana temanso ye wo kom 16 lashibi I balance class so for wo yare nyina be dan ba center ntu asem nyame ensha papa Ivy mami bisase enti sika be ma no eye Patrick wajifri wo ho na yesai me ba cho sika me demand physical cash eye 600 bosia ana wo do into with the channel there be anu de me colleague madam ba ko na me ji 300 won ho na ye koye ni papa yie no sika odi maaye anso enti me step mother no ba no so di ni sika 300 etuto niam ka ho baaye e ma ye de yie enu so wo ho ansa na niam na ye de ma na miani ma me ko ton ye de aka ye 2300 eniam na mo to nya san me pa cho niam na nyina ko si 2500 na ni ma me so di 200 asendi
Patrick no ada ne maame na koton to ne ma na Patrick e na koton ye Patrick ne de ne ma ne ko ma ne maame na wona aka che Patrick so nsesa ne ma ne ko ma maame ono ne maame me ba cho da bi o se ne maame ne nya adwuma enti ne ma no obetimi aton no nim panyifo ni boys a obetimi aton ne ma no enti me fa ma no fa nko ma maame na sabre na to ye de a wo de ne ma ne ma wo me ba cho na ba bia na me wo no na remote area na sa ne ma no enko see to me de so akwa achima Nyaman enya ni nyina me cho se enya ni nyina o se ka no aye dinto wo nya hwe wo bi de niema bra se ton wo se me kunu se ne maame te hokwa enti wo besesa niema na komo maame so wonto aha ba bia mo woni se wo ye din a yen so wankwa achi ma na ma ko mi pacho ye betumi aso akwa achi enti enya ni nyina na odi koye di odi koye anu na ekosi 2500 ena de ka wo ho a wo to ho nya sai de ka wo ameme ton emenya 4000 plus minyi ni sa wo de wo ton bi na adi bi komo ma ko mi ton bi make me be so asem yinti na wo pa bi aka ma mi pacho de bi yenya Patrick obeka me pacho ani nyama no ka no ma fama me pacho de bi to adafo ni jini sika sembe na aka kire me ka cha ni se metu ya ama no na won fa ni se me na ma bobisa no woni ho enti me di be ma no enti watu ya me pacho an watu ni na watu ya ma me ne de na wan fama ni nyina mo adamfo no de Mr. Mother den de 100 pe na metu ya ba madamfo ni de metu ya 300 na ma no wona woka me ma me no Madam from the Medini na mano. Oh, okay. But Mr. Madam na mama 100. And they only dey na account 200. Okay. Eya one frau kra ni woni nkomo misa ne bana se. Me pacho da bi sa me friend kra na ofampo misa me se akwala no ne hu ti sen ana on frɛ on kan che me se on misa me mpo sa akwala no ne hu ti sen. Okay. Yankwa line so na ye ne Patrick eni nkomo. Okay, so trying to be more MIA. Now you're trying to say, Wajao. Wakacho was one wajai. Me pacho de bin so ma. O friend enko. Me friend e ko mfa. Na wo ada na wo no ma me mko mo ra wa ase ne fie ho. Okay, Patrick ne friend no. Akoma FM. The number you called has... Okay, it's here for Patrick and your friend no. 2 weeks munie. De bie ni wa yen try Patrick a line no. Wo friend wa be call but on fa. Wo so friend wa on fa. Ivy. Wo aya onim sa wo na wo friend nti no wonfa me ba twan boni kwan me ni boni ku am da ya ka no kra ni nya Patrick obe person so yes ya person asam ne bedane me nya ni boni bia Ivy boni be na dia ya no Mako minya ni boni bia o dana me kwa wo mpo no de oba foforo ye ni deep na me say patent wanya botrapo mama wen wie e na me de me twa so because me nim say enya me na me your body kan be pay me wa pay bi na waja ansa na obe pay me e den a wan ware me ni de obesan akofa foforo enti enu no manfa anya asem tim minya Patrick Oparaja Fisin papa je minya ni boni bia obetimi akan sin su say me my ni boni miss we bi besra ya miss wa ni frɛ no miss okacha miss wa ni say onu ni mi ni asem ba ni maame na ni mi wa asem enu na maame gina so frɛ ni maame ni pa ni chew no onu ni mi ni asem ba ni maame na ni mi wa asem enti dia ni maame be ka no enti obebi owo no network ni nya yunti e boss 6 a obesan frɛ miss wa no na oni mi ni kuro ni fie wa ni kuro mu nko ho ni kuro mu de late ho no de mi nko ho da ba ni papa ti ase no na mi ko ho na ni papa ni wu ye bebia na otene so na me ni oba se ani maame na etu afi ko fredi akoso hum e ho na minim ho ba bebia ye ko ye ye ni so abusua fie so minim ho wako ho wo dia ye ko ye da bi mi wu ni de me nko da na nko ho so na nko try bia dada ko be ko na wo ti ho na wo dia kra na akoto no ana wo nko ma ko me enu de me nko ye ma mfa na nko because na minim say me ko akọ start adwuma na ko na se na note Celebrate your best start school. Okay. You see, you remember now, yeah. Patrol me ye baking. Oh, that's right. Me ye pastries. We share Patrick now, Oba. Patrol Debbie. To only now. Me patrol. What did you say? 1st July now me 30. 1st July now 30. I think wa back home. What would need be a can ho.
to ono ne be ma wonu wawo de din kan en wa ma wo akọ wani pa hu Ivy that ma wa ma wo akọ wani pa Ivy ma wa ma wo akọ wani Akoma ni ba many ji Akoma se wanya de se menya kwala menya ba enya hwekra no obi kiteska onye bi obi aye fast na yem kra twakro onye bi ensanyame adomi bia ensena mato ne treasure no ene ja na chiri de hwe wade ensena mesi onko tuya dan ne ka no na me yi niama se de be ya menya ho aye majuma enti we kra de enya akra ne hwempo enya akra ne hwempo onko tue sika na mu efiru ne de embago ato ne ma no so yes no thousand no niema te se wo niema nyina ego efiru na odoro so no be hye onse ubrezi ana obebo mako enekra my fine first na me wo ya kra na enti mentally wo ho nyina kra bode enko me bio enti me oven nyama me de ye adwuma enu na ehu nyame enti se wakoto oven fofra wo de beki aha de me mama so wo bi enti me wa ha no me use me mama de no e de ye kakra ba me pese me call back because me mama mu no me mama me papa ye Methodist stuff for me stepfather enti wo mu ko transfer na me pese me partner se de be ya akwala ne start school na onye changes baby na teaching wajai me ba chance na me people teacher it's lockdown ni ba ya schools ni close man san ko back okay MT yeguso da ye hwehwe no eye Patrick Salom TV ohunu patron Papa J Papa J nyame anim ne kure ni wo picture ne da manim se boyi da manim se boyi metumi dia tutu sei bam na so Papa J menim so obi aka kire o ye wi aye befro ma ye ni nkomo ma ni sika no nkoyi ni niema won ka sa hwe obaja ba no ma no ne baba akopọ behwe no enti Papa J say ye hwe wani mu atukyina ekira so am ya nto ka abo apayo because baby amu won wonu TV ba wo hwe bi wo to wo kra wo hwe bi wadafo bi aka kire o say wo ba ne de wa ba so wonim ye fra wa wonfa but ene tukyina papa sa wonfa ene ya di nsuo be fra moja no ne ya di ama na ye bebre e di ama Ivy twaye eba Joseph fashion we wono and SCC me one SCC me inti wa shamatade kama na me dia betra Josie o bom so woni meet me the sports na di hwede mu wokumase ha inti we wedding engagement party where ye wo office Friday where outdooring whatever bibia we shatade de ko Josie fashion ne sanu ofe opamatade ne da ho na home hye wa sakuaba bomadia na frɛ Josie and style na we hunu no fa WhatsApp no pam edi amount 0243433465 0243433465 Charistic Ventures Zahara no pano ebia ye kanfo edi amount ye ne edi Zahara mission ne ji kanso saba mesraweda edro we so obisa ye ne akase ye fan ba ko Zakia wo beka che so waje box ene koye wo bi edi wadanse na and last week na ekua edi Zahara wadanse ye kire me because Dr. Breye bi to fa bi ko ye no ekwa be di Zahara ho adanse e kire yen e ba de se ye bo ho dawura ye tumi kasa esan se ye nim se wo beto kwa eye kama ya ebo adwuma eye ba bia yi nti wo de wutumi nom na ye oni padua ni nim anda kanu ni nyina ye fe kama nti konum bi enti nom bi Zahara mission ne G capsules no wo be hwie mission no 3 cups ya cup bi butu so enti wo ya wo be hwie 3 na fe wo de anom G capsules no emie no na ekoni padua ni mu a be ma nsansa gu be ma ho ekuro gu ba ho chese wo be ma ho enya akono ensa gu be mu kuro gu be mu wanya gonorrhea syphilis oba odepua wo person immune system no nya wode na fight yade a eye Zahara mission ne G capsules Zahara mission ne G capsules anopa ne anwumre na abeno bre wadidi awie Zahara man capsules so de eboa mema wanya aphrodisiac ebe ma be ma so ne agina so pemei no wakwachi obi bade atua no da bi we de asiesie wo ni padua no ankasa eyi niema fi ni nyina ba bonte na ma be ma wagina so se be ma wo be ma wu na wonom Zahara man capsules a esai esori agina so ebie ma bibia ya kama hidi eba mission so de malaria fever typhoid mesawa da wonim de wo diabetes ya wako a enkwa ka che ne sa onkoto hidi eba mission no ebinom na obeba bedin wadanse for fracture yo kanshi Drugline Herbal Pharmacy chemical shop biamo wo benya enro yi be 0246 348334 0246
348334 and 0248569335 0248569335 Pastor Julius Akwaba Ma'am Joso Nanekria Akwaba Evangelist Akwaba okay your fan be was your friend Joseph Awuji Joseph Awuji okay na ose ene ne ma entafo bi o menya fie miensa Joycelyn Avo Joycelyn Avo enti ene Joyce and then Joycelyn Avo enti wo ye fan kase pa so birthday so to so okay enti papa kan chance mo ton kura ya bra boss answer yes re o su de mama fe de ma o munyini men panimpa mama nkola se to da hospital no ne bia ya wo mo yase ya obeye impa kase ya gina ni onyam bare gina akoma fidie so asram paye de ama won se urade ma o mu mpanim papa na hyebre bia nyame de ma o no emra mu o yesu de mu afei wan birthday na wo fa ya nchira okay wa china adwo so china kai wo fa nyame wo fa 65 years no wo fa happy birthday for ma fa ya nchira no wo fa pa emrantie ni asa o ye china your friend available me gane me asisi ade no ebo 65 years na za okay bo ho dia za ya ga ana fa me baba konso oye immigration officer human oboaten ono so Salt Pond municipal command hona owo immigration officer okay and ono so ni Salt Pond okay and na birthday okay na o mana woda yin nhira na yedie emma no we yesu dim amen good afternoon Shasha from Nungwa please correct the money from the lady. What the lady is doing is not good. See the way she talk, no respect. Pastor Julius Yankwe. Ma me da se chetie fu na Jodi fashion opatase me chia no. Ma Abner ni fashion ni Abner. Me makase mama se osebe. Abner ni ma ye. Makase mama se obi asemba na se ye frɛ accuser no. Na ye frɛ accuse no na fan se ase on person obefa ebia ye friend kra on person obeba anase bia ye friend was mintimi nkasa me nsa kuradem ene saa ne mama no hu se odifo me se mama asase so etu nyame ya asase ni wi asese ho se bibi koso obi abrebu na se ehana oka kire obi a na ase wanya ahotobi obi a ode be shini trim se onkan na opawudie adi saa ne mo nyini na wo na number 2 obi so wo a ono de on pantam so beka nemu se ko bas nipa na ko yipia obaba be kirechirem se de tie na ama wa ifi ba se obi aye made odifo ono ana ko bona mane ya fra me mfa de asebwe fa na wo enti utumi se Abner onye omba wo busa asema ana man kemenka se enka mo fra mi ansam de akọ ana se enka mo fra mi ansam de akọ adeno ya fra wa mfa ana fe ni enyo eno se mama akula no ne ba enye ne ba wo je se eno je se ya to nkra fi ansa wotime yu ya no woni ba ma hu ni afo abusa se ya mpa se ya ne ba eno je se ya to nkra bosom ansa wotime yu sa asem wu ya no adana ya mo ma yesa adana ya mo yesa mama mesra wo so be ba me mpese be ka bibia ba omra so onya ba no otimi yi nse mama obebusa ni na no no otibi ma yen ye mu atanchia ha akoma mu se ye mu atanchia ha de to papa ne de bato na mom oba no ontimi anya no ye dia ene na de o se fata ye de be ma no na mo omra ne ma ye ne hia ye nkyira so mom de amra wa ma kyina de a yen ye be ba ho ye ba ho so ye be ka ne twi second story Ivy and Patrick waju sika one Akoma FM waju 2 mama mema be opportunist na de bia te say de nanu meka na say meka na say we de be ware oba sebe wajimi de fa ware bayfo ma ba ma ba me nsira ba mu say ne papa yare wajimi sika de ko wa ba second time wa ba third time no mama sabi enti onyansa nka nkyere wo say na ma no papa ware das ma bebre omo ha no why you desperate awari nso de bia mo printia mo so mama so sa akwa no so no munya wia ya na want to say awari na mo bi pe bia ebi ye 30 days fasting opa be ma awari ebi ya kwankyere ebi ko so seed ebi bo for there
ade apekunu munya kunu ya mo de ye mo chere complacency abem aya mo chere anamu noa anamu mudwitwa de chinkafa ya mo ya kunu de mama mesre mesema abodi wo wiase nyina mapa na sombo mama kura nsombo sama na ka kire wo I'm telling you say mama ni wiase mama ma betumi atena na say mama ni wiase say mama betena and so because of a subine newman ketenketi bi ama yenti ya famofo na ka kwabrane Patrick mo say Patrick there Patrick Opare or Salon TV Salon TV Abranten Kawe TV so adwuma oh de bia meka ka ya dia efe na o TV na o kasan ka ya boaba so mama tia me manu de me koye bone mo bi ni ma besia anti ka Salon TV masres mama Salon TV wura no oh ye benya manager no on fa mra ma ye tra sensation asen boko na ni bi akodi oba no wo de sa wo hwa akora no kra ye ni but ni ni ma bedi ho no de fara de ma no o da bi onko tue sika no se be ye fiewura be 2000 ye mu e ma no so 2000 ye bi 1000 po what good and mo di fiewura ne kata to de bagwa to oba ni ma so adi de se basa ko tue no asesa ne ne ma no adi se onu wa free dan ma ko hand afofo so ni ma good dan mu se e wo na wo ba ji ye ntiji se fiewura adi de se o yesa na wo ko Salem TV akwa tana o dwon adi na se o yesa o momode no mrama na sumunyo no Ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures ye ne de aba ene we here Ayiko beef seasoning powder wate wo dwanam no ponchinam no na wo de steam na ye de Ayiko jollof seasoning powder fagu jollof rim na nye de Ayiko stew seasoning powder MSU ye de papa padwani supermarket munye na 0244 160750 0244 160750 Daniel and Trading Center Daniel ba meshaba malaria fever typhoid and jaundice when am ya when ya Daniel ba mesha Dani to the ba mesha when what to wutumi ni de wuni moja ukoficha wote yawo woda wona Dani to ne ba mesha no Dani natural ba capsules aye mema nkwadro ba woto na atoko mebema sisi ya de ama wa ye mre wo mpem Dani natural ba capsules Dani herbal ointment so opu adwuma bedru fie na wo hwanya no bi Dani prostate all capsules so de ene ememe mu nyina mu no bi na support mo prostate no Fredman say ba Mr. ba samenko herbal apidanke badum chemical was santase Daniel by our Ashton room yene Dani fama hwene mo freyan e was 0273392877 0273392877 na Emma was sa enkabe quick credit to say bomodia na brade winya ne Ghana card baje bosia ne kwa bia adwuma fa kwatete wo mpewam na bibia entumi nya kama ma onya ne Ghana card for quick credit says I was 0302 200390 0302 200390 and 0596 920833 0596 920833 agree Marco Papa J mama mfansha asie mfiri ho enipa bi ayeye ho Akoma FM ho ma afọle wo mu nipadua na bone ni su bone ene hye omumu unse that time a wo hu abaye no na ochradie osa to paano enti na wo hu nse ebi wo ne nsem enti se die tie bia me madwuma nye enti me nto me bo ase na ada no na me ndodo no na me nkrokro no emema bebre ye nipa bone fo tesa wato ne bo ase a obeba no wano aduane unse na wo se asetena no na emu ede one day bibie di ankyere ne se ebedru awie ya mona ba yesa suba bone no e dia ba be kyere no aka that time no obeya otie sha ebi mu enya 18 years ayama 4 ebi mu 20 o mama 5 ba ko bi ba ha onu ko o 26 ne ma 7 o se 8 sha wo ba wetumi akora ne ho na wo so wo ko no school na wo wia wa ye pa no kakra na wotumi da ye ne bibi wo ba na brabo wo be se na brabo wo say no kura what say ni nipadua kura enipa bi ye fun ne yenka no kura nkyerem ndada wanim ade bia wo ye ni bia enne no wonim so da ye wunua wadwane eda wanim onya akoma pa bebia wadu ni de so wa wari ankanye hwe opeku na ankanye hwe wonim so wo yekunu obe free school aba wonu aduane oba pa wabre enti di ade biam na nipa hia ade ade biam na oba ape dia wo hia na wo yama no no obeba wanua otopa no o mama so mu mayanya pa no ni sei mayamfa nto ha mayamfa nyesa onim se wo yekunu okay na wonim se dia wo woni nti ana wo krokro no nipa ni bi yesa
esesi ya hwe wo ma na aye mobo wo ma areho aka no wo nse wo sa kwotena wo maame ho no wo se kome maame ho kwotena ho na ho de niema no bigu ho wo se kohwe ntade a yeyi ma no wo sa ma ne de sa areho sa na be se ko ne maame ho wo ba 1 year 5 months wo hu ne da wo nim ne da enipa no bone be na ode ya wo erabe bone be na ode ya wo papa je bone be pa na raya bra na be ka kire ye ne ye hunu bone kura ode ya no se wagye ne niema ama na kadam first one wo kwaje ne niema firi abroche ne sister de bre no se ne se wa de bre no wo je niema no se wo kwa akoton sika wo mfa ba wadi 2000 wadi wo ma na ye mobo 2800 wo ma na ye mobo ni ko lead sika wasa agye ama what side is sika no wentua papa je bone ba na baba we da ba bra be ka kire ye ma ko wa me kan kire ya wo chenyambo a ye be sat na case we ho en na ya ante ne kan ye the picture no ba to za kokram se wo mfa so ba to hwene so a ye so ye mfa no se da sa wa be ta so ye dia go se bom amano eno dia abna se wo beba abna wo se wo beba abna ya fra wo sa wa mfa na nyame adom atomo ama ya fe na na hwan na hwan abna ba bia wo bia no se wo te toilet so na wo didi a ana wo wi atare a wo te ne den toilet so na wo te na wo wi atare a wo te ne den ba bia wo gina bia na ma Akos bu sa question wo tumika enye ne ba 3 months no me kɔ no na me nyame ne nanyam wo enti dia na me kan nyina no na eye me di ne ho few ana me di ba ma ne ho agro abna wo tumika e dia ba bia ma wo tumika enti wo dia wo kyela wo se wo be ba abna hey ya twa wo because me de yiman sem bi wo so so a eye me na ba bia na yima no won tumi nto na to panwo enti abna wo bibi nti a na wonya yi free yima ho na odi yima agro ho sa no enti be di abna ba bia wo bi abna wo pagya won sa yeso ya pagya yensa ye twa na emu wo amade a ene ye de beta so eye ene seba industry ene ointment en wo de aba ene ointment ma oni padua ye fe ma oni padua toso mesi oni padua na ya resra eni padua ye nsre enye mokwa ma oni padua nya fe moto mu kankan ye tu ase pabo mu kankan ye tu ase ade ye kankan bi enye aguro mu kura no mpaso aguro nyina na ade ye kankan ye enye etimesro siesia ya ase boss na se nyina wo pagya na ode mema no na ade afefa ho eyesa oba ni tumi de ye pokima no etimesro ene ointment de obi anto bi stretch etumi ne pa na awake natural capsules so de ebisi immune system no ene eboa na Pastor Julius ka ye no wosese ye kye de wadi ase se de be ya wade enwuo enu nti sofo ne hira so wi a na fe wayi bi awake natural capsules ama be ma no wayi bi de am oba enu nti oba no snatenka ena ewu a wokono ma wake na tenka de benya se be ma na ewu wokono ma wake be ma no benya na je se tumi abo adwuma na agoro na so na enyane eya wake just bibi enyane nti enyane be ma ne be ma wo tinam so mo nchare wo de ya asem kansa kan ya na chance enyane amadu wo wanda kanu ne nye ya kan na ne bu afu eya wake nti na Pastor Julius say ya checha no wo no just wo wori we ya ne ya wori ama ya be obi ya dem na that's all enu ti ba sanka NS ointment na wake natural capsules bomodia ne ko kan shi drug lane ya wakeso ke ba respect venture tinatadeba baseline isi NFL Rejoice Pharmacy Kofodi Anko Kamsen Delight Drug Right and a Binol Pharmacy Enkoko Ousko Beef Pharmacy Hillside and a BB Pharmacy Kaso from Tribe of Judah Kumasi Daniel Bamisia Bakolina Keba have May Pharmacy and a Kriske Ubenya B for Ernest it was 0245 079915 0245 079915 and 0276 53 7701 0276 53 7701 kafefe talala se bema wo low sperm count bema wo bema wu awuko sinani wasese anu wajemu anapo krasa ade ade se obema na ehi sese akaketu abi ensuo bi fru bema na no ba wodwo so a wote yaw wo ba enka bone akosu akumanum nyana ana ensuo ayesa fro bema ne di ne bema ne simu ase chaw na ato apete eyekuro anase sansa na egu ba ho wo ko fichira enfichi kromu yaw ensisi so atenka feelings enya de awu
wo bie enu ti ka fa takwa bentoa esa bema saba wo ba no mu a na bema so anom daniel ba kwale na ke ba pedants ba de bobo ase ousko bi wo enkokọ frɛ Harriet sesia na etubi kɔtɔn wo 0207183819 0207183819 ɔtwe ba powder ɔtwe wɔtwe me se mema me busa wo nan nante wo nse nante na bema na sese wani na adwuma ne sɛyi no mɔtwea na fa bo adwuma ne mo wa mo ɔbaa yi watenka kɔfom wanda kanu na nyɛ ɛhɔ ayɛ sa aforo etie mu chapo na nyɛ wutum zi aka se nyɛ na ma ne bo afu mesraw yɛmfa wo nkɔ ne nkɔbɔ mu nsu ana mesraw no mɔtwea na no na mo ka bɔ mu a ne inside no ɛgye ɔtwea na yɛdɛ na feeling kum na feeling ejane so ababa mpa kwale na ka wa mro master Mr. ba friend men se ba samen ko tabi ba shop addition market divine open ba center ne de ɔtwe ba pada ba ye wa makrabusu akuru wa dan se find Dr. AJ e was 0551228281 0551228281 evangelist mame yan chia tie for ne ahwefo awie na yɛn kan kyerɛ on sɛ yɛahyɛ bosom foforo ase nyame a ɔde atwa miɛnsa no ɔde nan nso bɛka yɛn ho second story no na meka bie ɛmaa Ghana maa na da biara yɛtufo yɛne nyame ase wɔ sɛ afidi kɛseɛ a aba yi yɛtufo sɛ ɔbaa biara bɛrima no a ne nam no ɛnyɛ wohyia no a na wabie mama no ɛno ne yɛtufo a ɛsɛ bi ate ɛsɛ bi nteyɛ na mehyia no na bon sɛ ɛsɛ sɛ no deɛ wɔhyia ɛni 2 weeks kora na akyɛ 2 weeks there 2 weeks kora na akyɛ bi kora gye na dana na wɔ so obie ma no dana ɔnhwɛ hwee ɔnhunu hwee sɛ nipa no adwene bɛnti ɛna ɔka bata wo ho ɛdeɛ na ɔhwehwɛ afiri wo ho na kyɛ sɛ nipa no baeɛ a ɛbɛkyɛ na wabiem nso wie a deɛ aka nyinaa yɛ kasadɛ na ɔde gye wo nneɛma nti ɔdimande saa no wohunu sɛ nipa yi fa na ɔde mi kɔsi bɛma bia wɔba wakora mu a wɔhyɛ ase sɛ ɔdimande firi wo hɔ hwɛ ne yie woyɛ ɔbaa nipa no ba wakora mu o ma me ayi 200 cedis bi na memfa hwɛ ma de no nyamboa mede bɛma wo ne wo ma no chale ma me ɔmfa ma wo baako na kwaya ne mai we no mai obai saa ba ma kro no hwɛ ne yie ɔmfa wo nkosi ba bia bi so panyi bi na kai wo se ne wo ba hɔ wo ba obosia wo ba hɔ waje aduane adu ofie hɔ wo ba hɔ ofie hɔ wo ne wada enkosi ba bia ba bi tra ye ba sra mo mama ni na hɔ ye se o papa je wo nya wo di si wie ye no ba bi ate akotra ahwa ofra no kura wo je se ebia no so ofra na won fa on fiu ya fra bet weeks ni enya na sam na wo mra ti sam nyira chi wo sa de ka wo fie wura atimi a sizi wo niema me kan bia nya oba no nko niema na wo ho wo sizi wo niema bia fra se farisi ka bre no papa je wo yiri si wo sra wo wo de betua sika no akola no no abere na ade ono abehwe ne ba opeba nti wanya wo de kɔ toto pakɔ we be bia wo hye wo sa nya bi wo sa da bi ho wo jiri sika di ntu de kɔ be yi niema ne ma no na onya ni ofi no fa nkoye na djuba no fa nhwe ne ba e nya me gi srew enne ne kina 24 hours say anti won ka dia ene na wa na pe kusi e wo boni jabo no wo ma na de maku kakra gujani be bi o hye bi o be pie ye be srew tie na unuan no ne ye ye mpese bibi sa be tie na bra ma sorry di kan no abena ni ma abena on hwe ne ma yi o na oso obeba yesere nyame ma no se nyame ya ne yento ne niema na onye sika mfaka na ochena omra meyi na no na ye kono mama reserve na nyambo ochena oba me da say Royal Joe Park Natural Clinic ye wa nguna gaje ne ajesuemu anguna gaje ne ajesuemu mesewada to shewa fever enmunka diabetes ya bodua waton 17 peso free mo honhom wa wade na woni mesewo ba wode po adidi ni mu anu akon ankure wamra Royal Joe Park Natural Clinic yo na experts ne yen bomode na fa ye was 0246 189021 0246 1890
09021 Beaver Dental Clinic Beaver Dental Clinic esinwa dwuma ne ye esen enwa dwuma nti sin problem bia wo bia no emfa nko da bi ye nkwasa wan monyam bra Beaver Dental Clinic kuma se ahudwu hye so ye ne banas e na hwe ne mo sanso e na hye ne so e ma me enkran airport residential area ye ben airport view hotel kuma se friend 0593 834217 0593 834217 and then 0540 124200 0540 124200 Osbal Limited ye and ye what blocks papa ye was ye solid and hollow blocks or inches baby ye was stone quarry dark cement blocks just say and what then ye would sit down yes just say ye beti and wood and the eternity can say ye ne mosque no na hwe anymore ye was Osbal garage and motors second hand cars and ye ton ye would akwadwom ye ne despite our hwe anymore and ye we electrical shop on so ye electrical appliances bi a wo pe bia benya bi eno wo edum ensuase for 0240 403247 0240 403247 waterfalls in superman kwa drilling expert ne ye bra na tusuo no ye tuma usika mo de nkofo bia mani tu nsuo ma wo ye waterfalls ye no buofo ye wo baro new site ye na ye bia ba clinic wa brosa kromo for 0246265707 0246265707 na Dr. Fokwe ba clinic Dr. Fokwe nie Mr. Watson Samontenta hu mu awade adwuma mate agusu sepo wo be so free mo syphilis gonorrhea chlamydia wanya jonso twemu yade hepatitis B ne C wo pe award diabetes physio wo bubu Mr. Wada wo pe yade yade bibidro se kwa mabiem Dr. Fokwe ba clinic pachi number 1 ene ye wo kwase ada to fiade ye adwuma 8 a.m. to 5 p.m. Freya no was 0242155935 0242155935 Obatalia Mawasanka obe spaghetti brania chili mom edwani supermarket bia munya na ekrafo ma ne mema aduane no akansie no hye so Easter Monday 18th April wo kageti new market anopa no nkoro pepepe bomode na frokrani ba na be ma peso wo kɔ no aduane bia fra 0552 348922 0552 348922 Kefosu Travel and Tour Recruitment Agency yadu betu kwai baby apeso okobia kuma se emena high tension bomodi na friend 0241 169774 0241 169774 na yaba nana yere aba nana yere an kwawe wenya bema kwakotre fie se waye fefe nome enu tie twa ye ho aba yaba nana yere beyi nanim no amamo welcome It's not your friend. We are also a books in the Dubai or now we're in a book into crack. I need to try. You will suppose to say, and give it a beautiful none of Sumatra, none of you Sumatra. Of course, again, I'm a Japade, if you are easy. If you say, was here, I will have a cotton. To me, make a fair woman and person, the man who could translate it, maybe be a cadet. What's this say? If you be out, if you lay how many rooms? Lay a force the walker. Is there now more than you? The Yaka you by one minute in a year, say if you were 29, and then between movie the day. I call the Yaka you go by Akoma met you a day. Aye, and you tell them I can say, the Grand Record, and then the check I say, Cecilia, our ready a book. Me at the spot where our rooms are coming to feel. There was a battle on the Suya and said that men told me the one and your media. A woman near way said, they are not to say, he said, ye man soon. If some know the started ya in Bobra, say, we know what we do by a day. Aye. They say, we or Fabi say, will know a Japadia may be will. Oh, now for because enough from why. Say a Japanese will need this, the badges may near well, may near she. Oh, Sound and Uncas Winya, but me who quiet. Say, only baby, I might do if you will be sorry. Say, who call it this? The patch of the call watch. Look, oh, we ain't getting the correct. We're really in a time of we and I say what only boss or now, so we are ever penny minimum one, my question. And I all kind of say, Aqualantin was a more toner. Sarah, no year or drive many moon what they call yes, I Japan.
ɛna kaa no so a wɔde yɛ japadeɛ na mse me ka ho na me ne sika wɔ mu bi a wɔkɔgye bosia so na so tam bia wɔn twa bro wa ade wo 2 million 10 million ni ko so akwa yɛ twa mama wo me nhyɛ ni mama na nti na wo ka sɛ me pesa me gyi sɛ bi ase yɛ bɛtena asɛm a wɔn ka sɛ asɛm a ɛbɛtɛ yɛ ntɛmu wɔn ba na kyɛ me ka sɛ me pray for wɔn ka sɛ me ti wɔn me pray for mpacho sese de se wo ni baabi amadu enti de wo mo so no fa ni se wo ma ne ba ko ma ni se wo ma ne ba ko o me no fa ma se wo ma ne mi so ka de me ma ne ba ko na me ba ne so me ma ne ba ko me ba go no so ayi Dabi am kan ba asan ba ko ajapade wona wo yere sa wo che fa be ya na obama baba ko a fine ba tuntum ga sa wo ma wo yere ba ko ba mo ya ajapade no ni o nti sɛ woman mienu a woman mienu woman baako na wo sɛ 4 rooms adekonje ma me ka sɛ me man baako e bi sɛ oba na me ne ti no wo sɛ won so me tapadeɛ yi ba no kuru na mienu ba ka ko me ka betumi na twe ba fa so bi ane de ni so e bi sɛ obi sa sɛ sa yɛ wo kan wo yɛ ya support amount of thousands sɛ wo de bi wudam sɛ yɛ fa de everything ba disi wo de ntwa ho ni na disi woman baako oba o sɛ mo baako so na baako ba cho ba ko no de be ma me dia ma ne nti ase se me ni o mfa ho sika na ma me ni fie okay be me na o se ba ko na de be ma no dia ono waso na emu o ntumi ma ho nti o ya fa ye sika ye be ma me eti sika se na o pede fe se ba ko no ye mo so no o mfa ma wo me ba cho ba ko sika me re ne so be ma me 100 million sana ma ina plot no to say se plot na o to ye de dia me so me ko ha da foforo se me ko ha fly foforo se sika me so meti me dia ko ha da e be so me na ye se me ka be be wo no o de han ya e bedu ha me me ba cho se ne dia me dia mi ti me nchire da bi o enye wo ntu me nchire enye wo ntu me nchire se o de bi ko ha na akos kamembo ma kaminzi ada na wonje dan no na wo fa ma hai wo de ma no finish se de wo ji anu wa yi wo complete na o ja penesa do wa ye liskan fa ma anya ti so because afa na say o ko bo so ba ye nti so ba bi o so wa so ni se o mi udu wa wontu be mfa ma ha na wontu be mfa ne nti anya ti so na afa ni wo ye wo hu hyehyɛ ye wo sesika no wa ntuchi atoa nti ne krakra ne krakra ne krakra me sorry so ana 100 na me sɛ no ana me de me gyina me pɛ sɛ me de no no si de mame me ka sɛ de ko me ni me nya 100 na ma bra nya it's a day better man 3000 better man 3000 is a wuto better man 3000 then we have maybe say finish no finish it o be here ho na we no kwa fa we need to so in fact we no ai cheche na ye cheche na adwuma wo fa ne ni be sida no ana sɛ fa na ni me 87.9. Yamma body back 87.9 FM. Nana yire. Oba mamu ha. Nana yire boko de. Eh na wo na ye fese yo wo ma me kwando awo. Ah. E bia me kwando awo. Me se me kwando awo. Nana yire mewo. E kira kwa manyam. Me kwatre ana afia sa start. Ni start yo no. Oh ti anya ni sa wo. Ai. Na e ye ba want to say baby want to say. E fie boko. Nana ho ye. Ye mo akwaba.
ye nua e de na wo ka che for na ne brother ne say nyame so so afete aba nyame de akwa wo so wasa de aba enti aba ne be yedman gidigidi pa so omo stay gallant okay yaba ne aba yaba nyame insha papa nyame sha grandma ene mommy so much shows kama ma yo no ankasa me kamini ha no kasem be me na amwa he ma ko me jeso mu yenko natural ira ase aminka watiefo no hwefo nyina se bia ene ne da idi kan a wo timen kan na meka o se natural be na aso ikutanuro ahodo miensa mprimpra meka sei ena ye de abadwa so eni sema ye wo mu se herbal product we sunti de do bia obenu akoni padua msinsan so boni bia eni etri ye o proslaf kaso ho obi obusa se proslaf kaso djuma be eni de mira wutie na ehye no so fama me se yade bia ebe ni padua mu a etimi ekofa dwunsom wo haw etimi ekofa dwunsom basabasa ebe teni padua no so se wo ye be mankon ade a udwan kobia proslaf kaso no ene ebetimi aboaw amayi sa basabasa ya abeten padua so bla Johnso do ebla wo Johnso anase bla watin kase Johnso do no every welcome enti hye no so se utie mi wo chichiri na se bencheye na Johnso do no aya se ya oya o Johnso ana obemem hihyew etomle bi kura wa Johnso awie no na obemem eya oya wo sa na ohia plus life capsules ni bi se wo de ba yo duro anopa mienu enumle so ba no mienu na aboa na yi sa disiluya no efu ni peduam na enomanyina so etimi akoye ebia na wo so de from anopa kopma nwumle no ya de a wonu nsuo dodo na nenso ade ensa no na wadon so more than 8 times ni da it tells you say akwa bi woni peduam a eho atechima sa akwa na woni peduam eho atechima no ena prosilaf kasko ni peduam a ebe siesie sa akwa no na don so dodo ansa na ade asa no every welcome ana wo de odun so pa na so odun so a Johnson no entimi emaye emawo eba etwetwa sisi baka clear bi na sope pa uhia plus life caso say odi be ye woduro na enomanyina so akoye de emawo ebia na wo de wumfie ni ko anum kakra of the 50 plus airco we sunto da na wote wani anajo a wuntimi enabim ya kanyina Johnson na Johnson say ade echiwo befua sori waka mamuso kope plus life caso ni bito na otulia ya de a tete no befiri ho na wo butu a wo de aseda amonyame afi ebia na material na hawo rinti wo de Johnson a uhu moja wo Johnson na moja Johnson ma fire mhihye no to nchen bowra herbal shop pharmacy ana drugstore bi aya ben wo wokwa wonante se etiawa wo so wate aduro bi nkan ye friend proslaf capsules Akoma eno a na wunima wo ba beto utie ye na wunya aduro bi a no mienu anopa mienu anumre sa ya ade a wotie moja wo Johnson a ewomo eno Johnson brebe nyina ebeflo na butu a wo de aseda amonyame ebia na wo testis ana so hwa madwom eta ya oya uhia plus life capsules ni bi oba anase bema no oba bi di ehie wie bia ade be chi na Johnson ani asesa etom ne bi mpa Johnson ana obema no eya oya wo sa na ekuro aba obema ana wo ye bema no oba bi di ehie a sperms ne eba abontin na moja won hematospermia na hawo uhia plus life capsules de be yoduro na enomanyina so efi ho ediama Johnson do na ya se ayira itawe Johnson do na wuhunu amane wo Johnson a wote ya pa no odin na waka wo se e de asiso a wuhia plus life capsules ni bi fa yi woduro abanu mienu anopa mienu anumre yade bia akofa ba say prostate conditions say infections ahodo say kidney conditions ahodo e be firi ho ne no manya so etimi akoye edi amaw afe tie na hye no so ma me se so wodun so sadin a na ye osadun so no bi akama uhia plus life capsule de be woduru na enomanyina so etimi akwa wano edi amaw me pa cho hye no so se ba bi eton aduro bi a ubenya ye nuo ni bi ato ye number ne ye 024 90 17 101 o frene aye bejo so anase 0204 61 do fo frene ne entwetwe enkomo yade bia ba oni peduam so ye bema
na wo hia dwonso a wa bla wo te ya obi ana hu basabase wa bla wo dwonso a plosilav capsules ene ye flo ana wa ko hospital am ye so PSA level no ekoso e dem hia ba beto so a ma plosilav capsules ni woduru ne ma PSA level no enye no ma fama nan sen ye balance fama no ma nyina so enkoyi afi ye plosilav capsules wo ho ene san wo say strength capsules wo dwa so eno ye min booster general well-being medical aka se wadi 12 years e konkon ade a obetimi de say strength capsules no ayi woduru wo yo ba wo se wo fichikomu hawo bosome so na bu nsa be 2 days na etwa ana de bosome kura so a wo mu nsa wo hia say strength capsules ni bi afi tiema me se dysuria na e hawo ana se dysmenorrhea na e hawo enunti bosome so na akwa fichira ya na wote yawo woti ya odie wa bra wo afichikom wadro eye strength capsules ni bi meno hedge and meto hedge anti bosumi so heda huhu ano bosumi we wudu nsa 65 the following month na atra na se atia ba fom eye strength capsules ene be yisa ha no e de afiri ho message ni ba bebrebe ana se mba esiso emfa ma uhia strength capsules ni bi wo de o message ne kura emma eye strength capsules na American for dia mam e bia na fibroid medofo adansidie ho ma strength capsules ni woduru no mienu anopa mienu anumle moja na dan moja to eda wo yema nam so na kofa yem hia ba betan ni pedua so no wo de strength capsules ni woduru a fibroid ne benane ameno manina so akoye adansidie pikwa ewo ho a ese woni ense wo kache afi uti eta paiwo say hospital headache ene e hawo wo ho anu otiko tutu otiko ehonhwe ankasa uhia strength capsules ni bi yefum yade bia ya e hawo e strength capsules American for dem wo yem hwie dalu a e strength capsules stomach ulcer hodo strength capsules American for dem yem kronti maame aduane de oyawo eda oyem a na oboa no ehyehew ekom de wa na oyem etutu kosie nkosi koden koda me kanfo strength capsules de amount oyem aya ya oya nyina be firo na ni disima wo mu se maako so bi eyem taaye ne ya ana ni tita paa no wonum strength capsules acha 5 minutes to 10 minutes no na sa pensi nyina eko na wo de aseda amonyame obusia baby eton duro bia organa fana obenya plosilav capsules and it says strength capsules ni bi ato afi chronic infections infections akoye kwankro wo kwa enko so wo ba enam so ma ensuo gugu ensuo aye gugu ya na enye nika enye fe mepacho uhia says strength capsules ni bi ebi man ka ba oba ho sa en American the pampa be die wo a uhia says strength capsules ama wonam aye kese odofo ba onchen a unya anije bia emfemfrem medofo says strength capsules esan so wan to do ebi na kotonku se de koha wanem aka pu a mepacho yade ne woni pedum da chan koma bedi unya akofa yade be fe kandidi mi abetena woni pedua so wo ho a wo so a won yare nenso won tia po strength capsules na American for edema kumasi kropo me bi eton duro bia obenya bi ato uko emlom misty herba epidank danny herba ke ndi atena ye bia ya wonim plosilav capsules true mind capsules mmedro tatahwe any strength capsules no ubenya bi ato bidu ko piem o Ashtown so a corona herba ne eye of bema wonsa akabi afi kewo blended required sediments buchupa ene wo have made pharmacy e wasa liba promise herba wo dum boshe ba building afi samenko any tower surgical watch and for market baby e ton do Ghana fana wonim say ye konongo empatem polna e sapon bema wonsa akabi afi enkoko Isaac pharmacy tamale memu so ukopiem wo PK Kombala buchupa ho Gilad pharmacy e wo sonyan opoku amaya e wo techiman baby e ton duro e wo Ghana fana wonim plosilav capsules true mind capsules session capsules no buchupa ho ye number ne ye 024 90 90 17 17 101 024 90 17 10 101 and as 0204 61 61 61 61 61 61 0204 61 61 that's an Christoma mesan we dey share nyame ensha papa pamenua be mafri naturally mawonsa enka enuro ni nyina ebi na eye adwuma papa afei ye beko ahoma ne so na ye ne yafrefo akodi nkomo
na ne channel so ma me say Ayona pharmacy and of in segment na ewie one more afa ehwo ka enti ebia na wate ato unompemu ye oya unompemu abu waposo no waposo je wenye me say wada wonom impressor capsules na we do oyo no etwitwi faako a eye wo ya no ya wo ni nyina be ko mo nom impressor capsules no do impressor oil etwitwi wonum no mpemu no wo mo edi wa dance ye pa 0243 123 224 0243 123 224. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Okay, yes, you. Yes, I'm Jerome. Akoma FM. Maa Akos. Jerome Pacho Kasa. Maa Akos, you can send me this. We are giving up any margin empty. Jerome Pacho. Hello, we didn't baby free. Many about Papa B. Many about my Papa B. Minister of Papa, you must so what Santama Pocosia Senate. Then you party say, what in a 10 hour, 18 hour to Fumina. We plus it out there now for quite a much major day. Many of them on first case in America. Many of them on the making is like a well, boy, this say at our town. I say, wasa from so say ni jeni akorane yawodia wa ko to kwa ko wasa pamu say akorane yawodia ti ya be ndidi say mi obo kwata dia mi abanya dia kemese dia chedi eti mi ya be ma no say ba na ni egusa foro be ba hono ma ye ti oba ni mu atem o mu kana ka be mo onye chedi say nyagogo say ba na ye ni dia ogogo say de ko ta be ba e na say ke mi say mi ya be ma no wa wo getting to afi ni wo fun ni mo wo ba dia and I walk down on about now only about one day. It's a senior member. I tell me my young man, you know, Guati. Without me about Papa. That's Papa, a lifestyle reform health clinic. Now, dear, my pet doctor Stephen, I see do something to say. One bar on my drop penable with infidation, the pedian will diagnose you. Now, when you dear have one sour man, we're doing to be my way and bray, or a war for more power, walk off each yow. And now we were never sanya dear brabo, we kidney no and water chima, a prostate, dear ulcer, sciatica, high blood pressure, and not diabetes, ya Mr. but my dear and fun baby, said Dr. Stephen, I see do akache lifestyle reform health clinic. Okwa, ya beshaw, ya ukumasi abrepo, Pentecost School Junction, doctor. It was 0502 412975 0502 412975. Would any baby have free? But you're free to because of you. Okay, chumi yet you. In fact, first case, I've been a kind of crying. Or kind of cry, my heading. So I touch that here. What is that you say? We kind of cry. Medase papa. Okay, went to me and you know so 0322498035 0322498036 0322498037 and 032224 0243114497. We didn't baby free. Mama, you me Cambodian soldier alias Mempen Kwanfo. Okay, Mempen Kwanfo. I will say, I don't know who see and yebia, who see Ubaya, Sana BC, Menkawari and Kaweni Nancy, but one day Yamiasi. Oba, you will not say, you say, Yabia, tell me what Yamiasi. I don't say my son. Never dear, and some to fight, we are booby, whatever I will be. It's one done no funny life in call. Okay, Medase was a good day, Maa Akos. I've been watching your program Akoma for some time now, and I must say it's been very educative. Nyame and show, and no message. What the buyer was say hello, good afternoon. Also, good afternoon, no Ebe. Nyame and show, Papa Nikita was say good afternoon, sis. You are looking lovely. Okay, Nikki, Nyame and show.